Isweswo mingiseri wamkana lona NFM akomandlela kwamkela nakambe eka nokonoko Africa wabulabula inongo timinete ntsena kubilawara ya 12 nokonoko Africa wabulabula mina ni Khalanga Pet Mathebula ningona risima to jimo xitlango maxingirtano wa jeje makudelo wandandazi akomkela kana nokonoko Africa wabulabula nteni ku amkela ka wo nokonoko lo hirila ka hubo ya endla milawu Mbombela hile Mpumalanga exifundeni yebile xivenge dyamburu huma ko hitombulabulo wa premier ya xifunda premier Mandla Ndlovu nteni ku byeri ko tala ku xifunda lexi xi nga na vanhu vo tala lava vitaniwaka va mandla ninge ku byeli ku kuna mandla mani na mandla mani kambe ntiwa va ri mune kambe sweswi a hi amukeleni MEC wa timhaka ta rihanyo Mpumalanga MEC Sasekani Manzini lava ku bula na vona hi twa ku vo va twe yini eka mbulavulo wa premier MEC inhlekani mi amukeli ka Munghana Lonene FM inhlikani ka n'wina Khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene no aya khensa swinene kombela fumana mi pfulelela ku va kota ku titwa na vona laya ku loko va kha va vulavula hi ndlela yaleyo a hi sunguleni premier va vulavurile va sungule hi mahungu biha ya timhaka tetiya ti nga humelela ta masocha onge ti na n'wetana hi swifundza swikhumbili kambe a hi languteni ka n'wehe loko mi yingiserile ni tshemba ko a mi yingisa mi kha mi van'wana veri mi swi yingisela hi tlhelo ra mavondonyana jealous lemi languteka timhaka ta rihanyo i ntiyiso lowu hi va yingiserile la ku twa ku ri yini premier hi ta rihanyo hi nga vula ku hi tsake ngopfu because hi mi twile premier ku rhanga vulavula ku hi endle yini leswi vulaka ku hi le ku tirheni a ni ri u tlhela vula ku tshembisile swa ku ta endla 1 2 3 leswi a nga swi tshembisa u swi endlile na hina ka Department of Health tshembisile swi tlhela swi endleka hi vulavula hi titliliniki ta ku fana na va Castile hi vulavula hi va Dricopis hi vulavula hi ku ta pfula CN u yi pfurile hi vulavula hi titliliniki leta hi ta ti pfula ti 24 hours va Otley va Butleng u swi endlile hi vulavula leyi a yi ri vhele ya le henhla leyi n'wana a hamba a vulavula hi yo Middelburg Hospital hey ni khensa ku namuntlha sweswi hi vulavula se hi le ku tlineni leswi vulaka ku xibedhlele se xi herile leswi vulaka ku ti-patient ti ta yale so swa hi tsakisa ngopfu a tlhela futhi a vulavula ku se hi ta endla yini ku ya mahlweni swi hi tsakisa ngopfu sweswo because hi ta tsundzuka swa ku hi le ka 7 administration ya nyuwani loko hi vuya ka ti-election so hi tshembise vanhu ku hi ta endla swilo swo tala so hi leswi a endla swona namuntlha i sopa ya ku sungula after the election liya vulavula yo ayo hetelelisa mara leyi yo ya ku sungula kahle leyi a fanele ka vula ku in the next 5 years hi ta endla yini tani provincial government so hina ha pfumelelana na premier ku leswi nga swi vula ku hi swi endli na leswi nga ta swi endla eka the next 5 years futhi ta swi endla a hi tlhelele nyana katsongo ka xibedhlele lexa xa le Middelburg a ko va na yini a xo hlwerisiwa kumbe a ko va na vavabyi vo tala va xi jahile hey ku ve na loko swa ha sungula ku ve na nkingha ku plan ya kona loko swi fanele u sungula yi nga endlekanga kahle yi tlhela futhi loko ku ri karhi ku yakiwa u kuma ku na ti-problem ta ku a yi nga ri project ya ku olova ku kuma swa ku loko ku ya mahlweni ku na swin'wana swi nga fambeki kahle na ti-disruption wa tiva na vanhu va hlwele va nkarhi wun'wana va disrupta so va ti khensa ku at least sweswi hand over yi ve koho se hi le ku lunghiseleni ku officially vanhu va le Middelburg va kota ku xi tirhisa wa tsundzuka ku na president u veya ene president u le ku teni ku va ta xi pfula xibedhlele xa so xibedhlele xi hi tinyungubyisaka hi xona tanihi province ku tanihi Department of Health na province hi endle ku hi la ku yaka swibedhlele ku after 1994 hi fanele hi va na swibedhlele ku population ya kula swin'wana swa koho swa khale loko fika ku ka ha tirheki so hi langutele swa khale ku like Middelburg a ku ri xibedhlele xa khala Betali xibedhlele xa khale xa xakiwe Asbetos xakile hetile mapulaneng sweswi busy na yo leyi tivaka ku by next year hi fanele koho va hetile hi nghena mapulaneng Roferer na yo hi lunghisi ya kahle ka ti-tertiary ku na leswi ngo ti-tertiary hospital leyi nga Roferer mapulaneng Emelo Witbank na Themba leswi i swibedhlele leswi ti-regional hospital na ti-tertiary laha hi yisaka lava va vabyaka ngopfu ku nga na ti-specialist ko so na kokwalani i swibedhlele leswi hi swi languteke loko vona hi vulavule hi Witbank ti-plans leki ku yekisele mahlweni ku yakisa ku yini leswi vulaka ku mapulaneng is one of them Emelo ha yi lunghisa la swibedhlele swa hi leswi swi ngo hi tivisa ti-big 5 swi kota ku va ka level ya kahle i endla ti-service ta oncology mara swi swa ku la Mpumalanga hi sungule ku vanhu va nga yi
a Gauteng ku ya ku lava va vabyaka hi cancer hi sungurile chemotherapy va tele ngopfu vanhu lava se va nga le ku pfuniweni sweswi busy leswi ngo i radiation ku vanhu va nga hayi at all hi le ku yankeni ka banka liya yi nga ta endla ku sweswi va kota lava van'wana va ngo va u ayiniwa loko vula xilanguage hala kaya va ayiniwa kwala leswaku va nga ha khandziyi tibazi va ya joni so ti-nephrology services so hina tanihi health loko hi ku ha tirha hinkwaswo leswi premier vulavulaka swona at the end munhu un'wana na un'wana wa la Mpumalanga u fanele a hanya at least 70 years and above hi yo mhaka u twa vulavula hi ta vana loko va beburiwile loko va ha ri vatsongo ku va nga lovi vamhaki loko va ri pregnant va nga lovi so hinkwaswo leswi nga swi vulavula premium swi le ku endleni ku at the end hi vula ku un'wana na un'wana u hanya malembe ya ku hetelela hi ri karhi hi lunghiselela NHI u tlhela akhawunta hi NHI ku where are we loko hi vulavula hi ti-ideal clinic letiya hi lunghiselela ku hi kota ku accredit hi kuma certificate from OHSC lexi vulaka ku loko NHI sungula hi ta kota ku nyiketa service hi endla kahle ka primary health care u vurile ku sweswi in the next 5 years hi ta make sure ku se hi ya ka swibedhlele before a hi nga ri na xin'wana xibedhlele xa xi comply sweswi ya more than 23% leswi vulaka ku 5 years liya hi vulavulaka hi yona hi ta swi kota ku swibedhlele swa hi futhi na loko hi hlanganile timinister ti-MEC we've agreed ku hi fanele hi make sure ku sweswi focus ile ka swibedhlele leswi swi endlela hi prove ku loko hi ku NHI we are ready vanhu va vulavula hi swilo swa ku tala ngopfu leswaku swi complicate swilo ku xiharhi xin'wana lexi va ngo NHI loko hi pfuka nampundzu hi ku hi improve service ya hi endla ku service ya hi va hi antswisa service ya hinkwaswo leswi swi endlaka hi yo NHI leyi vulaka yona loko hi ku titliliniki ta hehe phela hi fanele loko hi ku tliliniki ya hehe loko u collapse fanele va na 100% ya ku u pfuxiwa hi yo NHI vulaka swa ku hi le ka xitandza xa kahle so hinkwaswo swi premier vulavula swona hi ri Department of Health hi ta make sure ku loko se hi endla policy and budget speech ya department se hi ta vulavula kahle hi ku ti-details hi ri karhi swi longoloxa ku ri ekenta ku se mi kombisa futhi la hi ta tirhisa na mali muni la na ku la se hi fike kwini se hi lani na hi ya tshembisile ku ri so hi ta va se hi ri karhi hi swi unpack ku se hi ta swi endlisa ku yini eka next 5 years leyi kiyaka ka yona ni twa va vulavula na hi timhaka leti ti komba ku nge ti ntlhontlho tiko hinkwaro timhaka ta vuhlayiseki titliliniki ni twa va ku se swantswa va khoma swibamu vanhu lava va tirhaka titliliniki leti ti tirhaka 24 wa tiawara mi nga ku yini kwalaho no hi swi vonile na tsunga ku swibamu swi ri koho before hi swi susa hi ku especially at titliliniki a va targeta va tekela swibamu leswiya so that's why ku va na decision maybe swi humesa sweswi swi vone ku no se va tlhela va swi vona ku laya se nga ku easy so sweswi hi pfumelana ku swibedhlele hinkwaswo na titliliniki leti tirhaka hi ku most of the time swi endleka navusiku so vanhu va ka hina vatirhi hi vone ku va va safe ku no a hi makeni sure ku ke hi vuyisela swibamu swi tsakisa ngopfu sweswo ka new financial year swi loko contract ya lava va security nga kile ku heleni so va ta sungula sweswi so loko se yi sungula yi ta va se i hela xikarhi ku swibedhlele swibamu swi ta va swi ri koho a titliliniki leta ta 24 hours swi ta swi ri koho se leswi vulaka ku hi la ku prioritize safety because sweswi umntu le premium tsake ngopfu a swi vula sweswi ku vanhu community ya ka hina yi fanele swi tiva ku loko u ya tliliniki yi tirhaka navusiku u fika u harasa manese laya u wa endla yini hi ta pfala se community ku va yoho yi faneke yima i hi byela ku mi ta va protecta njhani vatirhi because ku nge vi hina phela loko vatirhi wa pfuka nampundzu va ya korhokela vanhu lava va tshamaka ka tliliniki leyo ku nge vi hina futhi leyi yaka leyi u dakwile u fika u va rhuketela u fika u va lwisa u khome swibamu u va chuhisa hinkwaswo so hi fanele ku va hina hi yimaka hi ku no a ku na munhu loyi a nga ta hi harasela manese because manese ma le ntirho wo imagina na wo nga laha u ku ha ri busy wa vulavula munhu a ku nghenelela njhe a ku harasa no u le ku tirheni u va nyika information so that is the message leyi yisaka ka community leswaku voho ku fanele ku va ku ri voho va ku sungula because before u vulavula hi swibamu hina hi fanele hi protecta loko ya ka matiko man'wana ku na ma-security a ku na loko nghena ku ma-security va tiva vanhu ku lawa ku nghena munhu lava byaka se kumbexani na vo ku fana hi langutisa ku na vo lava yaka va disrupt va fanele va na vuvabyi byo karhi se leswi hi nga Department of Health yi cheka na hala kun'wana because u suka njhani kaya u ya harasa vanhu laha u faneke u pfuneka hi ku etliliniki na xibedhlele second minute it's a lot loko u ri karhi u endla sweswo ku ta munhu la u lava ku pfuniwa very fast
loko dileya a nga lova hikuva wa ha ri karhi u endla swilo leswi swi nga fambisaneki na leswi faneke u swi endla ku ya tliliniki kumbe exibedhlele amesi hetile leswi a ni mi butanele swona la ku vutisa leswi swi teke nkarhi wo tani kwihi ku mi lungheka ku tala ntirhweni lowu namuntlha yo hey phela mi vhele ni tshama ni vula ni ku masiku ya ku bomba nyana loko vo ku pita palamende leriya vhele u bomba u hete na lera namuntlha wa ni vona na wena u nga ni voni a ni nga vitile loko u nga fala ka red carpet la mina hey babu loko swi ri tala swi va swi tirhekile hi yo mhaka ni vutisa ku swi teke nkarhi wo tani kwihi ni pfuka nampundzu ngopfu ma-5 sa ni pfukile ni lunghiselela ku namuntlha ku lava loko ni nghena u nga ni tivi uze u vutisa tintswalo a lava ku tikumela nazo cheeseburger small meal hi 29.90 ivi a kavanyetiwa hi mitshovo ya ti-flights ya 30 rand for one day a nga ha vutisanga Paris ndzi ri bonjour u ri kumile thikiti kambe va n'wi tlurhule hi 250 ya lageji loko a ri emoyeni xibolisi yi ku vuyavuyeni hawu se hi loyi u ti chele hi wayini yo tshuka eka swiambalo swakwe swo basa u hakele 30 rand ya thikiti 250 ya lageji a tlhela a tsakamisa swiambalo swakwe heyi u tlhela ya fika eparis nhlolo ya mina tintswalo enkarhini lowu taka tshemba khwiri ra wena choose happy hi nazo cheeseburger small meal yi vitana 29.90 ntsena eka mcdonald's i nkarhi wo vangama eka van'wamatsambu lava ha kulaka va Afrika-Dzonga ku sukela eka ntlangu wo nyanyula wa bolo ya milenge rugby hambi netball tokota nkhinkhi na nyanyulo wa van'wamitlangu lavatsongo va mzanzi super sport schools na SABC plus va ku rhamba eka ku simekiwa ka chanele leyi nga kongomisiwa eka ku languta mitlangu ya swikolo na lavantshwa hlangana na hina loko hi tlangela ku humelela ka vona na ku ku tisela nyanyulo eka TV ya wena lowu hi wona nkarhi wo seketela vumundzuku bya mitlangu ya Afrika-Dzonga u nga hlweli downloada app ya SABC Plus namuntlha hi kumeka eka iOS, Google na Smart TV kumbe u ya eka sabc-plus.com u sungula ku hlalela Super Sport Schools na SABC Plus laha u kumaka mitlangu hinkwayo leyi u yi rhandzaka se ya kumeka hinkwakonkwako. joyina vaxavi va ku tlula 19 miliyoni naswona u kuma ku tlula xigidi xa mbukto yo hlawuleka eka Shoprite. Kuma extra eka mbukto yo fana na phakiti ra matandza lamakulu ya 30 ya Right Brand hi 79.99 ntsena na 6 pack ya ti-1 liter ta Parmalat Everfresh Long Life Milk hi 99.99 u hlayisa 25 rand. Yi kumeka emavhengeleni ya ka Shoprite eka ti-province ta Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na North West ku fikela hi ti-9 ta March ntsena eka Shoprite. timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula ente yi sumingitsela mungana lona na FM ku nga ri khale hi ta va hi kha hi bula na Kgoshi Mokoena hi tlhe hi bula na Premier vo hi voxe laha hi ta va hi kha hi bula na vona hi twa ku va ri timhaka i tingani kambe yimani hi hetisana MEC Sasekani Manzini MEC wa rihanyo eMpumalanga MEC hi vulavurile hinkwaswo swa rihanyo ni khensile swinene ku va mi hi yingiselerile ka Premier loko va kha va vulavula hi swona kambe a hi tlheleleni la ka swiambalo namuntlha hi fanele hi n'wi xavisa munhu loyi a nga mbarisa mi ri swi endlise ku yini ku ze mi va tani namuntlha kuze u nga ni voni la xikandzeni makeup ni endle hi sesivelo wa ngo sili yanga ni endla makeup u pfuke nampundzu make sure ku haya na ha vonakala rokho leri i Jessica Mndebele loyi a nga ni rhongela roho wa kwala na yehe misisi leyi i Z ku na zilo na endla ka misisi la ya endla ka misisi hi saseka so wa vona ku namuntlha ni no mi va byela vasesi lava ku va tirha ntirho wa kahle swinene muyingiseri ya yi vona rhoko leyi ni vulavulaka yona ka swiyenge swa mabulu swa Munghana Lonene FM loko i lava swin'wana i ni byela nomboro ya MEC na yona laha va ta hi hlanganisa na yena munhu wa kona MEC yi khensile swinene nkarhi wa khense n'wina ngopfu na n'wina ku mi suka le mi ta laha ha vona na hala kaya se va mi twile ka swa ku mi ku va hi hinkwako twile leyi va phela. mi twile ku mi ku hayisaka ngopfu a khensa hina u khensa n'wina mi nga hi ramba ha swi tiva ku loko va kha va ka ni mi tlha mi vula kwala mi ku na va ka Munghana Lonene a va ri kona laha hinkwavo va fanele va va ri Ko- koho na fanele va ri koho vona sweswi na mina ni vulavula kahle a ni tigilagila a vona a ni ta ti vulavula ku na mina ni endlela sweswi ku ni ta vulavula kahle Va mi twana le va kaya. ni twa kahle ku yeleyo wa swiba ku hala Mpumalanga MEC khensi i khense ngopfu eko sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM MEC Sasekani Manzini lava hi bula na vona 23 timinete ntsena ku bila wona ya 12 i nongonoko Afrika wa vulavula ntirho ku tisela wona chi kusuka leni ka huvo ya endla milawu eMbombela hi laha hi nga
nga kona mingiseri wa Munghana Lona FM hi langutela ku bula na Khoshi Mokoena lava hi nga ta bula na vona hi ndlela yeleyo ku va hi kota ku va hi twa tlhelo ra vona ra mhaka ku ya amahlweni ina ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela a hi tweneni ku hi yisa ku yini amahlweni ku va hi kota ku kuma lava va bulaku na hina hi ndlela yeleyo executive mayor va kona lana vo hi ta bula na vona hi twa ku va twe yini loko hi kha hi languta ka timhaka ta mbulavulo wa premier hi ndlela yoleyo mi ta tsundzuka ku ri loko hi kha hi vulavula hi kutani hi kha hi kombisa hi laha va nga tirhako kumbe va nga tshembisa hako i swin'wana swa leswi kumbexani vanhu a va ku swi ta laveka ku swi tiveka ku swi funda leswi swi va swi kha swi tshembisa yini ku ya amahlweni naswona loko va kha va tshembisa switshembiso leswiwani ha swi kotake ku va hi fikelela mhaka leyi yi va ku yi tshembisiwini mbatwile premier va kombisile loko va kha va hetisa ku hi tshembisa swintsongo hi endla swo tala swo vula ku swin'wana swo tumbetiwa kumbe nga swi tivi hikuva loko mo swi tiva mi ta vutisa ku hey kasi hikokwalaho ka yini mi nga ha hi endlelangi yini na yini na yini hi ndlela yeleyo se sweswiwani mingisero mina ni terini na ku ya ka executive mayor wa masipala wa Bushbuckridge na ku bula na vona la kantsongo ni twa ku vo va twe yini eka ntirho lowu wa siku ra namuntlha hikuva un'wana na un'wana loko a tshamini i va kha yingisela ku mina ka mina va ri yini leswa ka mina swi fambisa ku yini se na ku ta twa ku himpela na vo va yingiserile naswona loko va yingiserile va kume yini mi ta tsundzuka ku masipala wa Bushbuckridge i masipala lowu kumekaka le Nhlanzini loko ni nga hoxisi laha va kha va vulavula va tisa timhaka hi ndlela yeleyo se lava ku ta twa ku MEC vona va ri yini hi mhaka yeleyo kumbe bona executive mayor va angula va ku yini loko hi kha hi languta ka ntirho lowu va nga eka wona namuntlha ngopfungopfu loko hi languta eka timhaka ta ku ku vulavuriwe swilo swo tala ku vulavuriwe swilo swo tala leswi swi a swi khumba voho tani emasipala mina lexi ni nga jaha xona ku lava ta twa nhlamulo ya voho i timhaka ta patu leriya ri nga va kona le ku leri ra ku ya Manyeleti leri tshama ri ri mahungwini se ni la ta twa ku va ri yini rona executive mayor Matlanatso Lydia Morane Zitha leswaku swa xivangu lexi malembe siku rin'wana na rin'wana executive mayor no ti lumaluma ni swi tivi hikokwalaho ka yini inhlekani inhlikani ekhalanga mi hi khome kahle la ka Munghana Lonene a khetsa ene mi swi tiva ku Munghana Lonene a Bushbuckridge ya yingiseriwa swinene ya rhandziwa vaakatiko va Bushbuckridge va yingisela Munghana Lonene sweswo ni swi vona hi mhaka ya ku loko hi vulavurile na n'wina kuma tinqingo to tala ti vula ku a hi mi yingiserile ene mani ni vheni swi vula kwala eka vayingiseri ku siku ro sungula loko ni vilela hi timhaka ta ti-traffic lights te le Akhonoku mi swi tshembise kwala ka nongonoko walomu ku ti ta tirha ku nga ri khale ene mpena tolo loko ni hindza ni tali a ti ri ku tirheni ha khensa swinene executive mayor kambe a hi tlheleleni ka mbulavulo wa premier mi twe yini n'wana ni lava ku vula ku ka mbulavulo wa premier ni twe ni tsakisiwa ngopfu hi mavekele ya vona ya timhaka ngopfungopfu loko va ha sungula va vula leswaku ni lava ku kongomisa a no ti contradict a no tlhela ni vulavula swin'wana swa ku hambana na leswi ni nga swi vula ndzhaku mara sweswi ni lava ya ku ya eka vuxokoxoko na le ku enteni ka leswi ni swi vulaka loko va vulavula hi timhaka ta youth unemployment ngopfungopfu ka ti-graduates ni fike ni khumbeka ngopfu ni tsakisiwa hi ku lembe ra ku hela na ha ku fika ka masipala wa Bushbuckridge hi fike hi va na program leyi nga hi vitanaku i Imbizo on unemployed youth graduates lexi a hi kunguhata xo a hi swi vona ku unemployment rate le henhla kambe hi lava ku yima hi ya thepa ngopfungopfu ka lava va nga na tidyondzo na vuswikoti va nga ya va ti lulamisela ku va ta va va qacheka la hi nga fika hi tlhela hi partnera na vanhu lava va humaka eChina ku na jaha ri humaka kwala White River kambe ri tirhaka eChina na van'wana lava va kotaka ku connecta vanhu lava nga na vuswikoti va nga na tidyondzo eka ti-website va kota ku va pfulela
that link ku va nghenisa tidyondzo ta vo vuswikoti bya vona hinkwaswo leswi va nga na swona ku va kota ku qacheka ku nga ri ntsena la Bushbuckridge enhlazeni eMpumalanga kambe even na le ka matiko ya le handle loko namuntlha mbulavulo wa honorable premier ndunankulu va vula leswaku the unemployed youth graduate yi ehle hi 10%. Ni vone na hina hi ri Bushbuckridge local municipality hi contributile because hi teke goza ra ku hi endla la hi nga vitana ti unemployed youth ta Bushbuckridge a va te hi xitalo hi nga va lunghiselanga loko va tisa leswiya a va vhe va kota ku kuma ku hangalasa leswi vo va nga na swona portal a va vhela va nyikiwa yoho ku va kota ku loada van'wana a va loaderiwa kwalaya van'wanyana a va ri lava va nga ta fika makaya va tshame kahle va karhi va uploada tidyondzo ta vona so ni la ku vula ku i mhaka leyikulu leyi khensekaka swinene ku va Mpumalanga ehansi ka ndunankulu Mandla Ndlovu va kote ku fikelela ngopfungopfu etimhakeni ta vantshwa lava nga tirhiki ku yehlisa hi mukhuva wolowo swa tikomba ku na ku tiyimisela lokukulu ku lwiwa na mhaka ya unemployment na ku pfumala mintirho ngopfungopfu ka vanhu lavantshwa yi ni tsakise ngopfu yeleyo ni tlhela ni tsakisiwa hi leyi mhaka hi taka ku yi vula khalanga ya patu ra Akhonuku Manyeleti ani ku la ku ya vona xikolo lexiya kumbe mi ta ni byela ku xikolo lexiya n'we mi nge mi dyondze kona na Premier xa Munghena ani ku na ku ya vona xona n'wana ku hey a hi tivi se ni byeli kahle ku ndeka yini patu leri hi ve na problem ya ku ri onhaka hi lwa hi matimba ku va hi ri vulavurisa va nga se fika ndunankulu loko vo va ta va ri MEC wa Public Works Roads and Transport va hi pfuna tanihi loko va pfune man'wani mapatu lawa ma nga amukeriwa eka Sanral na hina a hi swi teke ku na hina hi ta swi kota kambe namuntlha va swi basise swi basa swi ku caca leswaku Sanral a yi kotanga ku ri teka patu lera Akhonuku Manyeleti ni la ku vulaka vayingiseri lavo saseka ngopfungopfu lava khumbekaka va fambaka ka patu leriwa ra Akhonuku kumbe Cottondale Manyeleti Road lava ri va twisaka ku vava na hina ri hi twisaka ku vava tanihi masipala wa Bushbuckridge ku namuntlha hina nhlamulo a hi tshama hi ku patu ri tekiwe hi Sanral hi ku a hi tiva sweswo ku hi leswi va nga lwa swoho ku ri tekiwa kambe hikwalaho ka laveko na ndlela leyi va Sanral va tekaka mapatu hi yona va vurile namuntlha ndunankulu ku a ri kotanga ku tekiwa tanihi man'wani mapatu yi khomeni kwala hi ku loko ku veveri a yi ri kotanga ku tekiwa ku fana na man'wani mapatu swi vula ku vaaki va ha to hlupheka kumbe ku na swin'wana swi nga ta endleka ke kambe mo ni khomela tani hi sungula hi twa nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we ku ya ta va yimisekweni ni hlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi khensile khalanga ku seyeriwa nkarhi eka muyingiseri enhlikani ku tsarisa mabindzu swi ya emahlweni etindhawini to hambana ta tiko vandla ra MK ri tlhele ri hlongola Mary Phayadi exifundzenikulu xa Mpumalanga xipano xa Sundowns xi kombela vaseketeri ku fika hi nkarhi eka ntlangu wa Mudivela mahungu xitalo hi awara yan'we timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula isweswo miyingiseri wa Munghana Lonene FM komba ndlela nongonoko i Afrika wa vulavula a hi tlheleleni eka executive mayor wa masipala wa Bushbuckridge executive mayor ni khensile swinene ku va mi ni khomerile na swi vona ku na vanhu vo tala lava va lava ku vulavula na hina na n'wina kambe na leswi swi na nkoka ku vayingiseri va kota ku swi twa ku kahle xiyimo xi njhani ngopfungopfu va lava ni va yimelaka tanihi meyara wa Bushbuckridge we le moyeni miri patu leri hi vulavulaka hi rona Cottondale Manyeleti Akhonuku Manyeleti a ri tekiwangi ka Sanral se ku ta endleka va swi veke swi basa honorable premier ndunankulu na vativa loko va ku hi vona a man of his word va tiyisile ntirhe na vona nkarhi wa ku leha political va ha ri regional secretary ni ri spokesperson xa African National Congress a Vuhlavele region loko va vula swilo va swi namuntlha va swi veke swi caca swi basa leswaku patu leri ka financial year ya vo ringenile leswi vulaka swa ku va ri nga tekiwanga hi Sanral a hi ku va se hi rhwala mavoko tinhlokweni
hi vhela hi rila nyanda yeyo ya le bush ku se hi file ri nghena ka mapatu ya vona lama va nga ta va karhi va ri aka from the provincial government se swi vula ku impela lexi hi nga ta va hi xi rindzerile hi leswi va nga swi vula hi ko talatala ku bunya lithulu eMpumalanga ritshuri ri ta va ri karhi ri bunya ka patu leriya ku karhi ri akiwa ku va vaakatiko va kota ku famba ka rona not only vo Manyeleti hi yoxe yi pfuke ku pfuka hikuva hi tirhisana hina masipala wa Bushbuckridge na MTPA na va tourism ya province Manyeleti ya hanya ina swiharhi a hi khale hi December ni ye Manyeleti ni vona Big 5 yi helerile a Manyeleti so loko patu leriya ri karhi ri lunghisiwa hi provincial government loko va karhi va ri kunguhaterile etimalini ndunankulu swi ta va swi hi pfuna ku hi kota ku endla ku vanhu va le Bushbuckridge na vaakatiko hinkwavo ku tlula na ku engetela na lava taka hi le matikweni ya le handle hi karhi hi hlangana na vona loko hi karhi hi ya vona tindhawu leti a hi vona tinghala hi vona tinyari hi vona tindlopfu hi ta va hi karhi hi endla swa ku tourism ya hina ya Bushbuckridge ya ndlandlamuka tanihiloko va tlhele va vula nakambe ndunankulu hi mhaka ya ma-Ripscope hey va tiyimisele ngopfu na namuntlha ni va twile va vula ku ndhawu ya Bushbuckridge a yi nge vi ndhawu ntsena hi ta va hi ri na yoho a cable card lexa xa ku khandziya xa ku fana na xa le Table Mountain hi kota ku ya le maninginingini hi kota ku vona tiko hinkwaro ra Bushbuckridge hi kota ku vona matiko hinkwawo ya Enhlazeni yi tlhela yi hlangana na God's Window leyi nga le Thaba Chew leyi nga ta vita lavo tala ku hi suka ka number 2 tanihi vanhu lava hi amukelaka vaendzi tanihi Mpumalanga hi ya ka number 1 hikuva vanhu va ta va tele va vona ku tiko ti waves se kuna emagandlati eHazyview loko suka Hazyview u nga se famba nje a swiminetsana se u le Bushbuckridge u kota ku famba u ze u ya nghena va Manyeleti ya va ma-Ripscope u khandziya cable car leyi a va karhi va vulavula hi yona ndunankulu va vulavula hi swo tala mara ngopfungopfu ni va twile va vulavula ngopfu ku ndhawu ya hina ya Bushbuckridge ndhawu ya hina ya Enhlazeni ya Mpumalanga i ndhawu leyi yi nga ta va yi koka ngopfu vanhu ku va ta va tlakusa na ikhonomi ya hina ya Mpumalanga a hi tseleni hi timhaka leti na to ti tala ku vulavuriwa ngopfu ta mati ni va twile va kha va kombisa ku ku na swiyenge swo tala leswi nga ta va swi kha swi langutiwa hi timhaka ta vukorhokeri na mphakelo wa mati n'wina loko mi yingiserilana ni n'wina mi kha mi famba mi languta ku hey hala ka mina ku endlisa ku yini mi twi timhakeni ta mati va ye va dzika ngopfu ndunankulu lava nga teka timasipala to tala va vulavula hi timasipala to tala leti nga ta va ti karhi ti ri ku tirheni kasi na hina va vulavurile hi Mkhuhlu water treatment works lava nga vulavula ngopfu ku etimhakeni ta ku va hi pfuneta tanihi provincial government va ta va karhi va hi pfuna ku hi kota ku tatisa mati kasi ha swi tiva ku mati lawa hi nga na wona hina hi ri Bushbuckridge local municipality ma yenerile nkinga ya hina hi vonile vhiki rereri hi wa vunharhu a hi karhi hi launcha a war on lakes ku nga masocha lawa ma nga ta va ma karhi ma languta mati ya hina lawa ma lahlekaka 40 to 50% plus ya mati lama lahlekaka hansi swi vula ku loko hi hlantswa mati hi ma nghenisa ka 20 liter ya bakiti hi tirhisa only 9 liters laman'wani mo lahleka so hi vonile nkinga ya hina swi tiva ku loko hi karhi hi amukele 25 wa ti-artisan leti ti vuyaka xikolweni ti nga yisiwa hi Bushbuckridge local municipality a ni ti nyika ti-certificate on behalf of municipality Tolweni wa Tolweni vona na lava va 76 lava va humaka etiwadini hinkwato ta 38 ta le Bushbuckridge va ta va tirhisana ke na vatirhi hinkwavo ka masipala hi pfala hinkwawo mati lama halakaka mati lava vulavulaka hi wona ndunankulu ama nga tlheli ma va nkinga eka vaakatiko va Bushbuckridge executive man Khensile swinene nkarhi wa n'wina ku diya ku engeta a na ku vutisa laha ni nga si nghenisa Kgoshi Mokoena mi roko leri hi leri mi ri mbalaka siku na siku minkarhi na minkarhi kumbe ri lo ndliwa ri kongomisiwe ka ntirho lowu ri lo endliwa ri kongomisiwe ka ntirho lowu muendli wa rona i kwala Mpumalanga muendli wa rona u kwala Mpumalanga it's a young woman vito ra yena Elise endla marhoko yo saseka mi nga ri vona hayi leswi vulaka loko munhu a lava ku vona ku wa ri lava rhoko leri ni ta mi fonela ivi mi nyika nambara
swona leswa makotoni va swi tiva lava va kotaka ku ni vona ku Aye. na swi tsakela swi va swi famba kahle Executive kambe Mayor, a hi because supporteni the local ti-local businesses a hi support-a vanhu lavantshwa hi ta va hi karhi hi va nyika mintirho hi mukhuva wolowo Council Mayor. inkomu khalanga na munghana lonene Akens Executive Mayor lava hi bulana vona kusuka ka masipala wa Bushbuckridge langute ka timhaka ntirho lowu a va ri eka wona nhlekano makume na nhungu timinete ntsena ku bila awara ya 12 Gajeni Shabisani ni ta kota ku vuya ni vulavula na Kgoshi Mokoena. Clientele funeral plan yi nyika xindzhuti lexi nga heriki eka wena na vandyangu wa wena. Tiplan leti ti hakela mali ku nga se hela 24 wa tiawara, ti katsa mbuyelo wa grosa, vutleketli na ku pfuriwa ka maribye. U nga khavara vanhu va 13 eka plan yin'we. Kuma kurhula ka miehleketo namuntlha. SMS munghana eka 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo. A ku na supamakete yo chipa ku tlula usave leswi swi vula mbukuto leyikulu eka swixavo swa n'wina leswi mi swi rhandzaka ngopfu swa nkoka swa siku na siku na swo tala kuma ti-cold drink ta ti-2 liter ta Coke Light, Coke Zero, Sprite Zero, Stoney kumbe ta ti-Fanta to hambanahambana kumbe ta Zero hi 16.99 yin'we na 1 kg ya U-brand cornflake cereal hi 39.99 ntsena. Hatlisa u ya eka usave leyi nga kusuhi na wena leswaku u nga kayeli eka mbukuto leyi yo hlamarisa na swo tala. Mimbukuto yi kumeka ku fika like 9 ta March 2025 ntsena eka usave. Tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo. Afrika wa vulavula. na Khalanga Pet Mathebula. Eka ku tisala vona twi kusuka leno hi le kwela hi le Mbombela ka va Kgoshi Mokoena na ku bula na vona la nkeseli eThamzana reloaded yanga kona le studio 2 a vona ku leswaku hi kota ku twala kahle mina na wena hi ndlela le lava ka Mokoena lava tukulu va mina se yimani va amkela hi twa ku vo va twe yini loko premier va kha va vulavula labe zita nhlekani mi amkeleli ka Munghana Lonene FM. Hi kensile kokwana a hi xawuta vayingiseri ni mi vitana hi ntirho wihi hi ku hi n'we controlesa kumbe hi n'we mutshama xitulu wa yindlu ya tihosi a Mpumalanga mi lava swi leswi swi hatlaka swi fika emihleketweni ya wehe hi swona mi va twile premier va kha va vulavula laha tanihi tihosi mi twe yini kokwana namuntlha ndi ni tingana leswaku premier u vulavurile namuntlha kambe loko mi nga ibuka kahle a nga vulanga swo tala hi vanhu lava hizita hi tihosi ndo hleketa leswaku u la ku ta swi vula loko a ta pfula yindlu ya tihosi hi n'hweti leyi taka kambe a hi hlekete leswaku mi a swi tiva kona swaku ku na tihosi vanhu lava hizita lava va dlayiwaka la tikweni hala Mpumalanga lako swi koho ku dlayiwa tihosi leti nga hundza eka 5 manje un'wana wa voho u dlayiwe la Nkangala mavhiki manharhu lama nga hundza yo a hi mu veka kwalaya so a hi hlekete leswaku munhu lonkulu u ta vula leswaku tanihi province va ta ni rhengu rini ra ku plan ya ku tihosi ti sirheleka ti va kahle kambe a va swi vulanga hi leswi a hi swi vuke ngopfu kokwana swin'wani nkulu wa munhu a hi hlekete leswaku u ta vula leswaku vanhu lava hizita ni vana va voho because a ku na mintirho laha hi tshamaka kokwana ku na vatswari vo tala lava va nga teki vana va va yisa eswikolweni swa ku va ya dyondza loko n'wana a dyondza a vuya le kaya a vuya ni tidiploma ni ti-degree lava van'wani va vuke leswaku n'wana loyi because u dyondzile leswi lava va n'wi vona a tirha so loko a tshamile a nga tirhi swi ni tingana eka loyi a nga dyondza ngopfu a kuma leswaku ndi dyondzile ndi kahle kambe a ndi kumi ntirho swi fambisa ku yini kokwana yin'wana leyi vele hi nge miyeli hi nga yi vulavuli kokwana leswi swa load shedding na load reduction leswi kasi province ya hina ya Mpumalanga for example why va nga endli ku fana ni le Western Cape Western Cape va ta ni rhengu ra ku loko onge gezi ra famba va busy va la ku va ngo ku faka tisola na yini especially la ka ti-department la ka ti-institution
ku fana na va education va health va yini swibedhlele hinkwako a swi endleki swa ku gezi va nga ri kona kokwani kasi ni la makaya na hi vanhu va nga hina va yi lava gezi swa ku va kota ku tirha kokwani ene ku na lava va mabindzu lamatsongo kokwani lava onge na vo va la ku pfuka va endla kahle a swi tirheki koko because gezi ri tshama ri fambile hi nkarhi hinkwayo kokwani so hi swilo swin'wana leswi a hi vuke onge munhu lonkulu u ta swi vula kambe hi n'wi twile loko a vulavula hi swa ku ti-tourist swi lava ti ta njhani eMpumalanga swa ku ku na a plan ya ku va lava ku endla yini hi ti-project leti nga koho ta mfumo and so on ha swi tsakela sweswo kambe hi ri vanhu lavezeta hi ri hi hatisiye u hi tsonile munhu kambe ka timhaka toleto ta kumbexani hi nga nyika xikombiso hi yin'wana ya leti mi nga vulavula hi tona to fana na timhaka titaku ta ti-load reduction va ka xikomberi ku za va tisa load reduction i yin'wana ya tindlela ta ku vona ku switirhisiwa swa vona swa hlayiseka xo sungula xa vumbirhi vanhu va n'wina a va twanana na nghozi swo loko va ya hala va tata hi hala swa ti-shortcut n'wina tanihi tihosi va pfuna njhani va ka Eskom na swiyenge swin'wana ku va ka hina a hi landzeleli milawu a hi hakeleni gezi lava va tsandzekaka yanana ka masipala ma vabyaka mi swi koti kokwana meneri ekaya loko ku nghene enyoka endlwini a wu hisi yindlu leyi hinkwayo u ta ni ri rengi swa ku enyoka leyi ndi humesa njhani laha ndlwini swa ku hi tshama hi hlayisekile loko onge la ka village leyi vanhu va hakeli gezi kokwana va tsandza hi yini swa ku va ku no we a wu hakeli hi tima la we a wu hakeli se va tima na hinkwavo lava vonge a va na nandzu va hakela na vo va fa because va dlawa hi kokwana wa mehe Mathebula a hi swona kokwana a hi swona nda pfumela swa ku vanhu a va hakeli loko va kuma ti-services ta vona kambe va nga dlayi vanhu hinkwavo vana va hina va le ku studisheni kokwana va lava ku dyondza va endla hinkwaswo leswiya a va swi koti kwalaho ka ku loko a ku lava ku studisha gezi ri fambile hi ri tihosi vanhu lavezira swi hi khomi kahle hi ri mfumo a wu endle pulani yin'wana swa ku vanhu va hina va hlayiseka va swi kota ku kuma vukorhokeri hinkwabyo kokwana va va kahle va tsaka sweswi loko hi ri laha hi ri tihosi yin'wani kokwana ku na lexiya va ngo ku veka hi vuntshwa lexi n'we mi nga dyondza mi ngo i reconstitution councillors na yoho kokwana a hi lavi ku twa swa ku because van'wani tiprovince va hlawulile va nghenile ni laha Mpumalanga se hi swi endlile swa ku tikhansela letiya toho ti ta hlayiseka hi mukhuva wini leswaku va ta fana ni ti-ward committee kumbe va ta fana na mani because lava swi va le rivaleni kokwana a hi tshembi leswaku loko a ta endlini ya tihosi sweswo u ta swi vula kahle swi basa kambe namuntlha hayi hi ta mi nyika leswi va ngo i benefit of a doubt swa ku u ta hi byela swa ku yantswa loko se a vuya kokwana a ta pfuleliwa tihosi Davezito ni khensini nkarhi wan'we a hi yeneni mahlweni mina n'we hi ta bula hi nga rindzeli nkarhi luwa wa loko siku yiwa ngomeni ne hi ta bula na tin'wana na loko mi yi pfuriwile yindlu ya tihosi a hi buleni hi minkarhi yo tala mina ku hi bula ntsena loko yiwa ngomeni va ku hayi ve hayi hala pfune ngoma yo ka yi nga ri yona ndi koho kokwana nkarhi wun'wana na wun'wana loko ni lava ndhawu ndi ri koho koko khensile madala iko sweswo mingiselo mukana London FM indhavezita ehosi mukwena na va hi bula na vona kwala ka mukana London FM makomba ndlela i 10 minute ntsena a yi se ba awara liya ya khume nharhu hi le ka mukana London FM makomba ndlela eka hi ku haxela wona nongonoko lowu thwi kusuka haleni ta hina kumbe tindlwini ta milawu ta huvo ya endla milawu ya le Ambombela laha hi nga kona mingiseri wa mukana London FM sweswi nga khale hi ta ya mavhengeleni ivi kusuka kwalani hi ta kota ku ya emahlweni hi kota ku twa ku lava van'wani hi vulavulaka na vona i mani hi ndlela yaleyo hi ku sweswiwani muhumelerisi a fanele va kha ni lavela wun'wana munhu ni ta vulavula na yena kumbe vaaki lava va nga va ku va ri kona hi ndlela leyo hi kota ku va hi bula na vona hi ku premier ku nga ri khale na vona va ta fika hi ta kota ku twa kahle swin'wana swa leswi va swi vula a ku ri swihi kambe yin'wana ya timhaka leti kumbexana hi nga tekela nhlokweni mingisero wa mehe loko ku ri 13 timinete ntsena ku nga si ba awara ya 13 eka nhlekani lowu i timhaka ta toleto ta ku ku na swilo swo tala leswi swi nga vulavuriwa kambe hi nga se ya mahlweni a hi sunguleni hi teka mavhengele loko ya ri koho hi nkarhi lowuwani hi ta vuya hi yisa mahlweni ta ka leswi
tiwinele ti-beer awards ta 1 million rand vhiki na vhiki eka Boxer. Xava golden rate cornflakes 1 kg na nutrific biscuits 900 gram swi ri ximbirhi hi 90 rand. Lucky Star noodles multipack 5 tiphakete ta mune hi 90 rand ntsena. U nga pfukokela mixivanhla ka le ka Boxer. Maki, kasi ku humele yini hi wena tolo na madyambu? A hi nyanyukile hi hlale ntlangu kutani xipano xa hina xi howisa. Loko no ku wena se u nyamalarile. iyo Maki ndzi rivaleli ni kayirile na goli yaleyo wa tiva loko xipano xa hina xi nga se howisa va Eskom va ve va fika gezi ra hina ri tsemiwa. Draba yo tani ku humele yini? Yi hakerisiwe mali ya ndziho hikwalaho ko xava mathikithi ya gezi eka muxavisi la nga ri ki nawini. Hayi mara overall leya manyunyu ya orange ha yona yi nga ku fanela shama. Loko ndo tshika ni khomiwile ka ni nga hakeli gezi iyo u nga thatha amachance xava gezi ra wena hi nawu tshika ku xava gezi eka vaxavisi lava nga ri ke nawini na ku tlhavatlhava swibokisani swa gezi. Hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula 12 to 2 ninhlekani. Nakhalanga Pat Mathebula. Ile ka mngana lona FM Komandlela mingisero mina nteri ibulu leri nga rito ni nga tsaka na ku twana le ka n'weta ni vaaki ngopfungopfu n'wina vaaki va le Mpumalanga mi yingisela ku mi byela ku ri mbatwili premier wa kha va vulavula mbatwili MEC Sasekani Sasekani Manzini lava a hi kha hi bula na vona mbatwili va kha va vulavula hi laha ndhawu leri hanye yi nga famba ko hi ndlela yaleyo kasi yin'wani mhaka leyi mi nga yi twa mhaka leyi yi nga vulavuriwa ngopfu loko kha hi vulavula hi languteka timhaka ta tihosi va nge hayi ongeti va vulavurili kambe a va vulavulangi ku fika laha hina hi lava kona ongeti swin'wana swi vuye swi kayivela se i tin'wana ta timhaka leti kumbexani a hi ta tsakela ku twa tona kusuka eka wena mingiseri wa mina ku we u ri yini eka mhaka yeleyo hi tlhelo ra n'wangulo walowo hi le ka nomboro yale ya ntolovelo ya 0860002543 hi ta tsakela ku twa mhaka yaleyo kantswa ku ya mahlweni kusuka eka wena u nga tlhela u tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za mathebula dp@sabc.co.za yin'wana ya mhaka leyi kumbexani hi nga tsakela ku hi twa un'wangulo wa wena kusuka eka yona hi tlhelo rero lero ngopfu loko kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na mbulavulo wa premier eka nhlekani lowuwani hi ndlela yaleyo timhaka ti tele leti va nga vulavula hi toho premier hi langutela ku hi ta tlhe hi bula na vona laha hi ta kota ku va hi kuma xifaniso xa kahle xa leswaku premier loko se xiyimo xi titani n'wina ke mi ri timhaka ti nga hi ndlela yaleyo mi ri n'wina a mi vulavuli swilo so a mi tshembise vanhu swilo leswi mi tsandzekaka ku swi endla se a hi ta lava ku twa na vona kwalano ku loko va ku a hi tshembisi vanhu swilo hi tlhe hi tsandzekaka ku swi endla mi va mi fike njhani ka xiyimo xolexo se i mhaka leyi hi nga ta va hi kha hi yisa mahlweni loko hi kha hi languteka nongonoko Afrika wa vulavula nhlekani lowu muyingiseri wa mina handle ka sweswo tanihi sweswo ni nga vula ku na wehe kwala nga koha ku rhamba leswaku u hoxa xandla hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti tiya ni nga ti xaxameta u nga hi rhumela email ka mathebula dp@sabc.co.za u nga tirhisa @Africa Mungana hi ndlela yaleyo handle ka sweswo u nga hi tirhisela na nomboro ya no lava va twalaku i vafambisi lava va twalaku moyeni vafambisi va xitichi va le ku huwelelaneni kwala kambe antivi ku nga kha ku endleka yini ni na Sisi Rose na Sisi Rodzani va le ku huwelelaneni la se van'wana va lava kumbexani va nga le ku vulavulaneni va le ku lulamiseni swin'wana kambe nteri hi langutela ku va hi bula na premier ka nkarhi lowu nga hetiki mbilu leswaku hi ta kota ku twa ku n'wangulo wa vona ka mhaka leyi hi yihi ngopfungopfu ka laha kumbexani mi nga va ku kumbe mi nga va twangi ma hi va mhaka ya kona kambe ni ta ringeta ku tlhelelanyana katsongo ka mbulavulo wa vona loko na ha rindzele ku va hi va kuma hi kota ku bula na vona hi ndlela yaleyo va vulavule swilo swa ku hlaya swinene nhlekani lowu swin'wana swa ku hlaya leswi va nga vulavula hi swona swi khumba va vulavule swilo swa ku hlaya nhlekani lowu leswi va nga vulavula kusuka ka timhaka ta miako switirhisiwa leswi va nge tanihi xifundza va lava ku swi endla se sweswo hinkwaswo swi hetelela swi tisa ku tshemba ko karhi kusuka eka vaaki hi ndlela leyo va vulavule na hi timhaka ta ku seketela van'wamabindzu van'wamapurasi
leswi swi minkarhi ya ku tala mimfumo yo tala yi talaka ku tsandzeka ku swi fikelela se va nge ri hi ta kota ku seketela vantima va ka hina lava va nga le ku ngheneni ka timhaka ta swa vurimi xikongomelonkulu xa ku va va kha va endla tani ve ri va va kha va langute ngopfu ka mhaka yeleyo va ku tin'wana ta timhaka leti va nga ta ti languta ku seketela van'wamapurasi valavo va ta va va kha va tiyisisa na ku vona leswaku va hetelela va ringana kumbe va hluvukisiwa va fika eka xiyimo lexiya xa ku va se va ringanisiwa na van'wamapurasi lavaya khale a ku ri van'wamapurasi va ri voxe va valungu premier va fikile a va karhele premier khale va ka va hlaya kambe hayi la ku ta twa ku va ri mhaka leyi va nga lavaka ku n'wina mi nga ni yingisela sweswi yi nga mi tluli hi premier nhleka Inhleka ndakhensa ku namuntlha a ni tshembi ku ndzi tshame na n'weso kahle nje xibazanini ene swa ni chavisa ka ni mi ni tolovele ku mina n'wi hi vulavula hi foni ni ri ka munghana ni mi ri hala namuntlha ni mi vona twi premier mina ni ehleketa ku munhu un'wana lonkulu kasi loko ka u nga khulumi kahle la i nga tshika hi dliva na vona ku ni nga ku ringesa no a ya khetsa swinene loko ni languta tsalwa leriwani ri tikomba ri lehile kambe a mi swi kota ku vayingiseri lava va mi yingiserile va kota ku twa ku mi sukela mi ya laha ivi mi ya hetsela hi ku a hi tshembisi swo tala kambe hi endla swo tala hi nyikeni nyana leswi n'we tanihi premium yi nge leswiwani vayingiseri va mehe ni twinini ku mhakankulu leyi a ni te na yona hi leyi leswi rhandzaka ku vanhu va ka hi va swi tiva vhele hi kolaka ku loko hi vulavula hi fanelanga hi vulavula mavun'wa hina ndi swi tiva ku n'we loko ndo fika laha mi ta lava ndi vulavula na hi ku ndi ri yini ndlopfu ri yini patiraka ya manyeleti already ni hlamulile laya ka patiraka ya manyeleti a va zanga va pfumela va sandrara mara voho loko va nga ri tekanga patu leri ya hina se ha ri teka ke ra hi ri faka ka budget ya ya lembe leri hi endle mapatu ya macorridor ya 10 mapatu lawa ku na lama fambelaka le ka Boskhukuza na tindhawu leti hi vaka na vavhakachi mapatu lawa hinkwawo ka wo hi faneke hi endla xoko ma kota ku fambeka mara hi nga endli wona ntsena ku na mapatu lawa ma likaka na ti-province tin'wana Limpopo KwaZulu Natal man'wana mapatu ya ma ya Swaziland na le Mozambique no ku la ka endla xoko mapatu lawa hi ma tirhisa ku endla mali na wona swa laveka ku hi ma endla mapatu lawa ri hina ikhonomi ya hi kusukela a yi nga kuli kahle la ka province mara ikhonomi leyi nga hi pfunaka ku hi kota ku qacha vanhu loko hi kota ku hi builda ya ka 3%. Loko hi kota ku ikhonomi ya yini ka 3%, then ta swi kota ku hi qacha vanhu last ID lembe na lembe ku tala ka hi qacha close to 100,000 ya vanhu mara sweswi hi decide ku loko se hi cheka kahle ti-figures ta hiti a swi laveki pfa hi khuluma leswi ngo swi lorha kasi ku la ka hi khuluma swilo leswi nga real sweswi hi te lembe rin'wana na rin'wana hi ta va hi qacha vanhu va ku ringana na 60,000 roughly yaleyo i minimum loko hi nga swi kota ku hetela hi ya qacha 300,000 ya vanhu but is minimum loko u cheka fresh produce market loko hi complete hi va se yi tirha kahle ende ehleketa ku hi ta swi kota ku hi heta by April swi vula ku yoho yi ri 1 ya swi kota ku hi endlela mintirho ya close 105,000 so wa yi vona ku hayi figure leya hele yi ta vulavula ya vulavula swi nga endleki then vanhu va Mpumalanga ni vona hi ka hi la ku ya mahungwini premier ku ndlela ku ni nga mi khomile tinkarhi wo leha a ni lava ku tiva ku ni twa mi kha mi tshembisa mina loko sweswiwani ku na nhlengeletano ku fana na timhaka ta mining indaba muku ta nghenelela mina va hi rhambile tanihi office of the premier hi ta ya hi ya vulavula hikokwalaho ka yini mi vona swi ri na nkoka ku va na tiindaba ta muxaka lowuwani ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka sweswi swa mi vulavula hi swona swa ku ngetela mintirho ti-important and the big mining companies but I love
hi kombela ku hi ta khuluma na wena u ti na vanhu ta u ri one na n'we va milavi me ni ta mi tekela mahungu Mi ta mi ta hi byela. ni ta va n'wa mahungu Eh. ni ta vulavurisana na vo va hi pfuna vona va hi nyike 200 million vanhu va tikhampani la ku yaka patu ku na lava vanhu vo va ti-mining companies va nga ni xavela 16 ya ti-van ta maphoyisa a van'wani va ndi yakela titliliniki so ku ya ndi ya vulavurisana na vona ndi ya kombelela vanhu swa ku mali leyi va yi endlaka laha Mpumalanga va nga yi teki va famba nayo va ya Joni ku ti-office ta vona ti le Joni ni lava phati ya yona yi sala laha Mpumalanga yi tirhela vanhu va laha Mpumalanga ta ndi ya vulavurisana na vona leyi yi yaka ka vona a hi mining indaba a mining indaba hayi ni ta yi organizer me from my office yi va kahle na n'we loko mi ta yi vona ku leyi mi ta yi rhamba leyi n'we mi nga ta va mi ndlwini mi ta sungula mi ya vona n'wina mi ri n'we khulumisana na vo hi plana leyi ta va hi plana na hi mining indaba na vo va ni byela ku i yini leswi va lava ku swi endla laha Mpumalanga Premier mene hetini hi swihi leswi mi nge hamfambi mi nga va byelangi vayingiseri lava nga yingisela nhlekani lowu mayelana makungu ya n'wina ya Mpumalanga eka lembe leri hayi i ku ndi va navelela leswinene loko va ri mapatwini ni le ku rileni sweswi busy ni prepare a nkosi wa ku ya lahla 10 ya vanhu lava nga va involved ka accident ta kombela ku va tikhomi kahle loko va ri mapatwini otherwise ti-plans leti ni taka na to i ta vona ni endlela vona so ndi lava ku va hanya va ta vona ti-plans leti hi vulavulaka hi tona va ta hi khulumela na vana va vona loko se va kulini va vona vanhu lava ANC lava a va khulumi mavunwa lava mi vula va yini va ANC kwala mi vonaka ko hambi le branching le sasela mani le loko vona gqoke xikipa xa loko a hemba hi wa hina loko va khansela fika khuluma mavunwa a va mi byeli ku ndlopfu khulumile a ri Mpumalanga hi karhi hi mi yingiserile a ku ri loko ANC ya vanhu va mavunwa ANC yi khulumi mavunwa ene ANC yi tinyungubyisi ANC ya yingisela va yi tirhela vanhu ANC loko yo ze yi vhele yi va convince kuma vona laha la Limpopo la hi la ku endla xoko hi vona ngaku Kruger a yo va Mpumalanga ngopfu yo va na magede ya ku tala Mpumalanga ku la ka endla magede ya ku tala le Limpopo le ti-plans ta premier wa le Limpopo and a n'wi twa na yena se ma vona ku a swi tiva leswi humelaka a Limpopo leswi humelaka la a yi khulumi mavona Premier ni ke se swinene ka rona ku dya ku engete sweswo mi tsara Muganga FM Premier Mandla Ndlovu ntshamba mi va twini na loko va kha va vulavula hi nkarhi walowo va kha va vulavula tanihi sweswi ku tisela swona xiviko lexi thwi hi ndlela yaleyo awara ya n'we henhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava hi ta vuya hi yisa mahlweni endzhaku ka mahungu kusuka le a studio 2 hi nhleka ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani nakhalanga Pat Mathebula Ntiyiso Khalanga Pat Mathebula hi mina hey khale hi ri la muyini lowuwani kusukusela kwele ka awara ya nkaye nimixo mingiseri wa Muganga Lona FM se mbatwile premier va vulavuri na n'we vaaki se ni la ku twa n'we hi le ka 0860002543 mi nga tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'we wu ri yini ka leswi a swi ka swi vulavuriwa na hi lava a hi ri na vona lava ta swi languta hala antsungeni wa hafu ku bela awara ya 13 loko so ku nga si fika hafu ku bela awara ya 13 loko ku fike hafu ku bela awara ya 13 hi ta cinca gere ivi hi bula hi tin'wana timhaka ni khome brigadier Donald Mdlole la na vona la hi nyama lava ku vulavula ka mina mutla hi la ku vulavula hi nchumu swo tika ni hola ku tibulela hi ku ni vone leswi a swi kha swi endleka la kusukusela loko hi ta va hi fikile a swi endliwa hi maphorisa so ta hi nyika xifaniso xa ku maphorisa va kha va endla yini na swoho ku va ku ri xikombiso xo lava ku fikelela yini brigadier Nhlekani mi amukerile ka Muganga Lona FM Nhlekani tatana Khalanga xikan'we na vayingiseri va Afrika wa vulavula a khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina Nhlekani lowuwani a hi sunguleni la ka ku n'we tanihi maphorisa mi khumbeka njhani ka ntirho wa muxaka lowuwani mi va mi languteriwe ku endla yini
Khensile ntirho wa maphorisa ka ntirho wa ku pfula kumbe wa state of the province address I ntirho lowu nga wukulu hi tlanga xiphemu lexikulu hikuva swi tiva ku vuhlayiseki ngopfu bya varhangeri va hina kusukela ka premier na lavan'wani ti-MEC I ntirho lowu nga mavokweni ya maphorisa ya hina ya PSS ehenhla ka sweswo hi na mhaka yo loko ku va ku ri na ntirho wa so hi hina hi vona ku fane ku va na ku va ku lulamisiwa ku lulamiseriwa siku leri laha vuhlayiseki byi fanele byi va ka xiyimo xa le henhla handle ka vona varhangeri va hina na hinkwavo lava nga ta tikuma va kumeka va va kona va fanele va hlayiseka so I ntirho lowu hi ku pfumala rito ra Xitsonga hi nga vulaka ku wu nga mo ceremonial ngopfungopfu loko va karhi va nghena na lava va faneleke va varhangera va vitiwa ku I ti-8D camp vambirhi lava fambaka va karhi va marcha le mahlweni va vambirhi namuntlha ku ri vaxisati ne kumbe va tshama va ri vaxisati minkarhi hinkwayo kumbe a swi na mhaka va cincacinca okay. ka minkarhi yin'wani van'wani va ri va xinuna na vaxisati okay so va vita ku I ti-ADD camp lava vambirhi so ndzhaku ka vona ku va ku landzela loko va karhi va nghena ku ri na xipikara xa hina va va ri ka tlhelo ra ximatsi ka tlhelo ra xinene hi va hi ri na premier wa hina endzhaku ka vona va fanele ku va na lava nga rhangela maphorisa la xifundzeni hi va hi ri na commissioner kumbe provincial commissioner la tlhelo ka vona ka ximatsi ku va ku ri museketeri deputy so mara loko se va nghena fika va ya laha yi vitiwa ku I podium loko va fika va yima laya na xipikara then xi kumeka xi sala then lavan'wani va tlhela va yima laya premier endzhaku ka swona va famba na procession leya yi nga rhangela hi lava va ti-AD camp so va inspector parade kumbe va kambela parade ku yi kahle yi tshamisekile va karhi va famba kumbe va fambisiwa hi vuyimbeleri lebyi humaka ka band ya hina ya maphorisa loko munhu a ri karhi ka section yaleyo mi ti-AD camp I va a ri na ti-title tetin'wana ti va ku ti ri koho va ku I sejeni I constable kumbe yini kumbe ku va ku na rank yo karhi leyi yi nge ku pfumeleli ku I va laya va vone lavambirhi a va ri kona namuntlha a va ri ka tirhenge ta vu captain a va rhangere hi ti-captain timbirhi leti a ti karhi ti famba mahlweni kambe a swi na mhaka ngopfu mhaka yo va rhangela hi vanhu lava nga ka tirhenge tini kambe ku fanele ku va ku ri na vanhu volava va nga tokotiwa ku endla sweswo a swi laveki ku va munhu loyi a nga swi koteki ku va amacha kahle ku swi ta endla ku lava van'wani va ta ku hala ndzhaku va nga koti ku landzela xitepe so I vanhu lava va tshamaka va endla hambileswi hi tivaka ku a vo tirha ntirho lowa ntsena va tirha ntirho lowu wa normali kumbe lowu va wu endlaka wa maphorisa kambe va fanele va kumeka va endla vutokoti bya sweswo va tshama va practice hi ndlela yaleyo a na hala ku vutisa sweswo ku va tsutsumisa swigevenga na I ntiyiso vo volava vambirhi va humaka visible policing va le hansi ka ntirho wa vona ngopfu hi wu luwa wu hlongorisana na swigevenga yini visible policing I maphorisa lava mbalaka uniform swi nga endleka u va u tirha nkarhi wun'wani hi vita ku I community service center nkarhi wun'wana police station but lava vambirhi nga na vona va huma a provincial office laha va ntirho wa vona wu nga sweswiya swo va cheka ku maphorisa le police station va tirha njhani loko ku ri ku va hi swi vita hi pfumala rito ra Xitsonga ra ku va deployiwa njhani ngopfungopfu va tirha sweswiya ku vona ku siku rin'wana na rin'wana nkarhi wun'wana na wun'wana ku va ku ri na maphorisa lava va ripotelaka swa ku hi ngheneli ntirhweni hi lexi endlaka ku humelela leswi swo taniya loko ku ka ku machiwa la ku va ku ri maphorisa lama n'wi mi nge le ku va vulavula leyi na lava va muhlovo luwa wa brown lava va tirhaka swi ngopfu swa le magondweni
hikokwalaho ka yini mi katsiwa I va vita ku I vatirhi va swa nawu ngopfu laha vuhlayiseki byi hambanaka ku na vuhlayiseki lebyi fanele byi va kona emagondzweni ku na vuhlayiseki lebyi fanele byi va kona atikweni laha ngopfu ku va ku ri na va South African Police Service kwala exikarhi ka vona loko mi va vona lava mbale swa khaki ku na lava va tirhaka ka masipala lava va kambaka swilo leswi endlekaka laha swo fana no landzelela ti-bylaws ku milawu leyi yi nga le ka masipala leyi ya landzeleriwa hi ndlela yeleyo se loko va kha va macha I ku macha leswi va kha va loko va kha va macha ni vona ungeti a va pfa va a ku va na wun'we a va ku a vekele voko la tlhelo la a ndzi nga ri pfala tihlo rin'we loko va kha va hindza loko premier va yime a xitejini a va nga endli hinkwavo a ku va na wun'we ivi lava landzelaka va kha va macha ivi ku ta un'wana a ku sweswo ku va kha ku ndleka yini laya nako hikokwalaho ka yini va nga endli hinkwavo kumbexani mi nga ni byela sweswo loko Themzana a ni xaviserile leyi hi twa ku na leswi a nga xavisaka ke ivi endzhaku ka sweswo hi ta kota ku va hi ya mahlweni Themzana Xava u kuma xiphemu xa wena xa 1 billion rand hi minhlayiso ya ti-Spar Rewards ku ya fika leti 21 April titsarisele eka ti-Spar Rewards kutani u kuma swo tala nkarhi hinkwawo loko u ya etilini kuma 5 kg Spar frozen chicken mix portions hi 179.99 kumbe 2 kg tastic long grain parboiled rice brown kumbe soft hi 39.99 u hlayisa 7 rand mintsengo leyi yi kumeka ku ya fika leti 9 March loko xitoko xa ha kumeka ku na swipimelo And that's why we shop at Spar. Masanda wana vari a va telanga ku huwa va le ka kungu ro hlula mitlangu hinkwayo kasi amakhosi vona va na ntirho wukulu wo yimisa tingwenya leti na chirena va hlasela eTloricom ka vuyelo va tshukisela no mahlo na the-golden black leyi I beto hi premiership hlalela ku tshwimirisana ka swipano swikulu swa Mzansi Mamelodi Sundowns FC na Kaizer Chiefs FC hi mugqivela wa Nyenyankulu ya hafu ku be awari ya 2 na ntsenga twi eka SABC 1 na hafu ku be awari ya 3 eka ti-radio ta SABC u nga wu kuma ku olova na le ka SABC Plus swi tisiwa eka wena hi vutinyungubyisi bya SABC Sport timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula eka kwa shala tshi kusuka haleno a Mbombela hila hi nga kona mingiseri wa Mgana Lona FM kutisela nangona kwa Afrika wa vulavula eka kwa shala wana hi tari ya hafu ku bile awara ya khume naru cha gere hi ta cinca gere se gere leyi lava ku cinca yi ta va kha yi vulavula na timhaka leti ta ku va kha gimeta n'hweti ya rirhandzu se loko ya gimeta n'hweti ya rirhandzu swi vula ku rirhandzu rin'wana na rin'wana ri va ri langute ku n'wanuna na n'wansati va ta fika la se vengeri va tshemba kumbe va tshembana kambe xivutiso ku ta va ku ri ku hi fike njhani ka ku sweswiwani ku va na mafu yo tala lomu aka varhandzani lavambirhi ivi loko ku ya vulavurisiwa va ku emhaka ya ku lowun'wani a kha endla swa vuxaka na van'wani a ri ndzeni ka vuxaka byin'wana se lexi xivutisonkulu I ku mi patsela hi leri nge yini hi laha venge loko hi gimeta n'hweti leyi ya rirhandzu leri namuntlha hi gimeta hi yona muhumelerisi se hi ta vulavula hi swona hi hafu ku bile awara ya n'we hikokwalaho ka yini I ri nkata Mathebula I ta fanele I va na munhu loyi hlekisanaka na yena kumbe I ri Mathebula I fanele va na munhu loyi hlekisanaka na yena kuve I na nsati se lava ku twa sweswo hi swo swi hetelelaka swi endla ku va brigadier va tirha ku vava va ku a swi koteki ku va kota ku ololoxa xiphiqo xa madzolonga ku ya hi rimbewu ngopfungopfu hi mhaka ku vanhu lava va dayanaka kumbe va vavisanaka ku va ku ri vanhu lava va tekiwa ku va ri vanhu lava rhandzanaka se hi ta vulavula hi yona loko hi gimeta hi hafu ku bile awara ya 13 nhlekani lowu kambe hi nga se vulavula hi yona yi mane hi tsela na brigadier Mdluli la kusuka ka ndzawulo ya maphorisa eMpumalanga va vulavulela maphorisa le Mpumalanga brigadier a hi tseleni na va ku hi vulavula katsongo hi mhaka liya ya vakulukumba lava ni nga va vona ni na video ya vona futhi la na mina la fonini ya mina va kha va hindza va kha va vekele voko la ko ndzi nga le gongweni yana va pfala tihlo rin'we ku va kha ku endleka yini la
ya swin'wana leswi ni nga swi hlamuselangi kala ku sunguleni ku na loyi n'wi vitaka ku i parade commander loyi yena a va ku a rhangele vuthu leri hinkwaro la a kombaka ku sweswi se endla yini sweswi se endla yini va fanele va swi landzelela then hi ku hi va hi ri na tiplatoon to hambanahambana leti va ku ti ri na varhangeri laya ka vona so tiplatoon leaders letiya kumbe varhangeri lava tiplatoon va famba loko va karhi va hundza va fanele va kombisa ku leswi vitaka loko va karhi va drilla va saluta so hi ku a va nge koti ku va saluta hinkwavo a va fanele va saluta mupremiera loyi a fane a amukela ku salutiwa hi ndlela yeleyo loko va karhi va hundza so ku va ku ri loyi a nga rhangela mahlweni swi nga ri na mhaka ku xiyimo xa yena kumbe renke ya yena hi yini so hi swona leswi endlaka ku va fanele va languta tlhelo leri a va a ri ka rona ka nkarhi lowu hi xitalo leswi nga endlekisa swona la Mpumalanga a va a ri mahlweni ka voko ra xinene ra vona so swi endla va fanele va rhanga va vita ku sweswi hinkwavo a va languti ka tlhelo ra xinene kambe loyi a fikaka a saluta emurhangeri wa platoon yeleyo a karhi a hundza loko se a hundzile va ku matihlo kumbe va ku ice front matihlo lawa ya fanele se ya languta lava ya kona ku ta hikokwalaho ka yini mi fanele mi byeriwa ku ice front a ni ri hi endlela ku swi komba ku va hi tirha hi endla ntirho wun'we lowu fanaka xikombiso xa mhaka yo drilla xi dyondzisa ku that's why uniform leyi hi mbalaka yi fanele yi fana xin'wana na xin'wana lexi endlekaka eka police station ya Giyani lexi fanele xi endleka ka police station ya le Mhala kumbe ka police station yin'wana leyi nga Gauteng swi fanele swi fana hinkwaswo a hi fanele va na xiyimo la u kuma ku nkarhi wun'wana vukorhokeri byin'wana byi le hansi ka tlhelo rin'wana hi mhaka leyi va hi dyondzisaka ku hi tirha swin'we hinkwenu hi tirha ku langutela ku korhokela vaakatiko ya se ku na nhlokomhaka leyi nge hi la ku ya vulavula hi yona ya madzolonga ku ya hi rimbewu hina hi la ku hi swi languta hi languta ku kahle kahle i njhani xi laku ku hi patsela kumbe no mi hembela loko ni ku n'wina tanihi maphorisa swa mi tikela ku mi ololoxa swiphiqo swo tala kumbe ku swi sivela mo tala ku kuma swi humelerile hi mhaka ku a nga dlaya nsati kumbe nsati a nga dlaya n'wanuna sweswo i ntiyiso mhaka ya madzolonga ya le mindyangwini leyi fambisanaka ngopfu na swa gender based violence i xiphiqo lexi tiko ra hina ri nga langutana na xona hi ve na timhangu to tala vhiki na vhiki swi le ku endlekeni laha u kuma ku van'wani va teka vutomi bya un'wana munhu va tlhela va teka vutomi bya vovini hi ve hambi hikokwalaho ka province ya hina ku nga ri khale nyana ku ve na xiyimo xin'wana un'wana a nga kumeka a duvula munhu loyi a twananaku na yena kambe a nga lovanga yena i hlekete ku i lovile hi loko a teka xibamu xexiya a heta vutomi bya yena so i swilo leswi ka tiko ra hina swi nga xiphiqo lexi xi yaku mahlweni ematshan'wini yo va swi kumeka swi antswa swi kumeka swi ya mahlweni ngopfu leswi hi karhataku hi swona leswi endlaku ku tinhlayo nkarhi wun'wani ta mhaka ya timeta ti va ti tshama u kuma ku ti va ta ha ri kona hambileswi ka xifundza xa hina hi ve hi vona ku ehla ka mhaka yo dlaya kambe mhaka ya madzolonga lawa ya xikarhi ka vanhu lava u kuma ku va hlangane hi mhaka rirhandzu leri sweswi ka n'hweti leyi a ku karhi ku tlangeriwa swona hi kuma ku swa ha ya mahlweni ku a hi swi koti ku va hi lehisa a swa ha fani na khale nkarhi wun'wani van'wani loko va herisa vuxaka ku se vuxaka bya hina nkarhi wun'wani wa xisati a ku hey ni vona se a na ha swi koti ku ni ya mahlweni lowu wa xinuna kuma ku a nga koti ku amukela kumbe lowu wa xisati a nga kumeki ku va amukela a vona swi ri ndlela yo va swi ya mahlweni i mhaka leyo a teka vutomi bya so i mhaka leyi karhataka ngopfu tatani Khalanga a tivi brigadier kumbexani hi ta hetelela hi kuma xintshunxo ku ya amahlweni ni ku tivutiseni la loko tolo hi ri la bombela eka hi ta fambafambela hi ku ya laha swakudya kun'wana ho lahleka hi ti kuma ka famba a xitarata kasi a swa ha khomeriwi a swa ha khomeriwi ku vanhu va yima va ku va
va xavisa mirhi ni vone ngari a ni swi teka ku na le Polokwane ni va vutisa sweswi a ni ku kumixa swo va Polokwane ntsena ni kuma ku a swi le Polokwane ntsena na Giyani swi le koho tindhawu to hambanahambana swi koho se xivutiso hambi ku ri N1 loko ya Bloemfontein swi koho se xivutiso ku a swa ha khomeriwi vhe ene n'wami lava swakudya hina hi tiyela hi lava swakudya lahleka na chitane na hlangana mukhigi mukhigi hi leswi a hi nga lavi swona ntiyiso i mhaka leyi nga kona mara lexi hina hi nga xi vulaku mhaka leyi hi xitalo yi fambisana ngopfu na swidzidziharisi loko hi ku ha yi languta hi kuma ku lava swi endlaku hi ku nkarhi wun'wani ka mihleketo ya munhu loyi a nga helela a swi koteki nkarhi wun'wana a nga tikuma a tirha ntirho luwa impela a ku na lexi munhu u nga n'wi khomelaka xona ku swi fika swi tika minkarhi yo tala ku va u prova ku impela munhu loyi i endla swesweswo so hileswaku hambi a yime ko karhi a timbaleli sweswi hina hi hleketa ku onga va ri ku xaviseni hi nge swi koti ku tiva ku impela ku xaviseni ka yini hi ku hi lo yima munhu wa Xikwembu hi sombula ku so yo yima mara lexi va ku hi xitalo swa endleka loko karhi hi endla ti-operation ta hina hi va khoma hi kuma ngopfu ku na mhaka ya swidzidziharisi leswi fambisanaka na swona ku va na mhaka yo va leswi vulaku human trafficking van'wani va suka va tirhela munhu wo karhi loyi a va nyikaku swidzidziharisi leswi ku va kota ku va tirha ntirho lowu va n'wi vuyisela va n'wi nyika mali yo karhi ku na mali leyi a va ku a yi kuma impela hambi hi kwala ndhawini ya Lenesprecht sweswi swi vulaku hi ve na timhangu to tani laha vanhu va tshamaka ka ndhawu yo karhi kasi va le ku tirheni van'wani mhaka ya ku va va tirhisa swidzidziharisi leswi a va ha swi koti ku va nga hanya handleni ka swidzidziharisi leswi endlaku se va va mahlonga so i swilo leswi hi swi langutaku loko hi endla ti-operation ta hina ngopfungopfu operation Chanela i swilo leswi hi rhandza ku va ka lembe leri nga hela ku ri hi N'wendzamhala hi December hi yile na va deputy minister Mathale hi fika hi nghena kwale hi rhangele General Mkhwanazi Major General Dr. Zef Mkhwanazi hi fike hi kume ku va kona vanhu lava endlaku sweswo laha swi nga mhaka leyi nga xiphiqo leswi i xikombiso lexi kombaka ku na xiphiqo lexikulu ka society ya hina kumbe ka rixaka ra hina leswi hi faneleke hi va hi dyondzisa vana va hina ku loko ku ri na xiyimo lexi u hlanganaka na xona xo tika ku na tindlela tin'wana leti u nga ti tirhisaka ku va u kumeka u hanya handleni ka ku u tikuma u tinghenise ka swilo swa hi ku nkarhi wun'wana swa tika na ku huma ka swona loko a va se a nghenile a tirhise drugs kumbe swidzidziharisi swi endla ku a va hlonga a nga ha swi koti ku va huma Brigadier mi vulavuri ni mi khensile swinene ku va mi hlayisile i mpfhuka hi fikile la a khensa swinene tintswalo ta n'wina Brigadier Xikwembu xi mi endli tintswalo mi ya mahlweni mi hi seketela na loko hi tshika hi lava ku pfuniwa kwala a Mpumalanga vuxokoxoko byin'wana mi va mi ri kona namuntlha mi te thwi hi khensile swinene inkomo na hina hi khensa nkarhi lowu hi nga nyikiwa wona na ku va hi mi vona hi nyama ku nga ri leswa swo va pfuna so hayi impela hi tsakile loko mi va mi tikume mi amukelekile ka xifundza lexi nga xa n'wina ma swi tiva ku mina vayingiseri vo tala hina a hi swi koti nkarhi wun'wana hi fikelela vayingiseri lava hi timhaka ta swa vuhlayiseki kambe radio i nchumu wun'wana a swi tiva ku munghana lonene a tlangela birthday ka n'hweti leyi ri hoyohoyo a yi kuli swi hatlana na ku na mina lembe leri ni ri 50 years legend 50 years hi khensa ngopfu swinene tatani Khalanga nongonoko wa n'wina wu le ku akeni ka rixaka yana ni mahlweni mi khomisa sweswo na vatirhikulobye inkomo a khensa swinene Brigadier sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM lava hi bula na vona Brigadier Donald Ndlole a hi sunguleni hi twa ku tlhogomaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ti ta va yi timise kwini se ni la ku bula na n'wina hi twa ku mi hi patsela hi leri nge yini i yini xi susumetaka xiyimo xexo hi ku swi hetelela swi endlaku swi nga chayi kahle van'wana lava swi tivaka veri a yi chayi kahle mi hetelela ku va na ku va loko se swi ya kumeka mi sondolotana kumbe mi dlayana kambe hi twini ku mahungu ya misava ya rambirhi ya ta yimise kwini ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi
ni khensile swinene ku seyeriwa nkarhi eka muyingiseri enhlikani. Van'wani vini va swiphaza va ri a va nyikiwangi vuxokoxoko byo ringanela mayelana ku tsarisa. Premier wa Mpumalanga u ri va ta kuma tindlela to ndlandlamuxa ikhonomi. Vanhu lava khumbekaka kumbe va khumbekeke eka mikhukhulo va rhurhisiwile etindhawini ta Durban. Mahungu xitalo hi awara ya 2. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo. Afrika wa vulavula. Nakhalanga Pat Mathebula. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM nangono ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandlela. Se a hi buleni va ka hina. Se nkarhi wa ku ntwa n'we kwala mi nga ko 0860 002543 antivi ni vona cindani va yima antivi ku mhaka yini hiku va va laveki la mina na la ku tatwa ku le studio 2A va ri yini hi timhaka leti hi bulaka hi tona mi patsela hi leri nga yini hiku vulavisisi byi komba ku vanhu vo tala loko se va hetela va dzodombana va kha va kombisa timhaka ta ku va ku ri na munhu wa vunharhu kasi a swi koteki ku mi n'wi byela lowun'wana ku a swa ha koti a swa ha nyoxi hina hanyisa a hi sunguleni no mingiseri hi twa ku i angula ku yini 0860 002543 i nomboro yaleyo yi ri yoxe ntsena hi tirhisako mi nga ti hluphi ku tirhisa ti-voice note a hi nge ti tlangi hina u lava ku tatwa n'we ntsena hi nomboro hi yaleyo a hi sunguleni hi loyi nhlekani a swi tikombi ku se fika munhu la a ku se fika munhu ku ya hi laha a ni langutele ha koho hi ndlela yaleyo i mhaka leyi lava ku twa yona mingisero wa Munghana Lonene FM un'wana khani vutisa ku hikokwalaho ka yini mi nga hi nyiki nkarhi angula ka mbulavulo wa Premier mi nikini nkarhi hi vulavurile hi swo hi yo mhaka sweswi ka hi ku hi lava ku twa hi tlhelo lerin'wani i ra mintlhanu namuntlha mani i ra mintlhanu se a hi ringeteni ku se hi hunguta ntikelo lowu a kha hi famba hi wo hi ndlela yaleyo timhaka ta tiko hi ta tlhe hi vuya na tona kambe hi Musumbunuku loyi a ya tlhandlamaka hi ndlela yoyoleyo 0860 002543 nongonoko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela se ni ri ni lava ku twa kusuka ka wena mingisero wa mina ku ri n'wangulo wa wena wu ri yini ka mhaka leyi hi bulaka hi yona hi mhaka leyi ngopfungopfu hi nga langutana na yona ya ku loko ku ri tani ku ri n'hweti ya leyi vanhu va nge ri rhandzu ku tala ku va na mintlhontlho a hi ringeteni loyi a ri wo sungula enhleka aye papa mina mpfukeni kona minjhani a hi pfukeni a hi tlakusenyana rito hi twa ku mi ri yini n'we botped swa tika swilo leswiwani swa tika botped ku patela mhaka leyi nga njingu ka hina ngopfungopfu ka generation ya hina vanhlongo ni vula leswiwani mhaka botped swilo swo yiva minkarhi yin'wana swona vongo swi nandzihaku mavisisi leswi nga swa wena va ku tshamelaka swona andlwini botped egina u kuma ku i twa onge a hi swi kona swi nandzihaku egina la a handle ya yiva a handle botped so mhaka leyiwani botped ya tika xikombiso leswiwani botped madzolonga ma nge heli a hi dzonga za ma kota ku yivelana hi masiku na hi minkarhi ma swi vona madzolonga ma ta tshama ri kona mi vula yini loko mi ku kota ku yivelana hi masiku na botped ale loko ni ri xikalavito ni ya ni munhu loyi a tikumaka a ri karhi a va a yiva kwala ku hanyeni mandesesi a ni mi twisisi kambe na mi twa ma ni twa ni ya ni buwini hi botped hikuva ni vula ku a na ha swi koti mavisisi ni buwini kwala vhikini hikuva ni a na ha swi koti ni tlheli lumiwe hi botped ma yitisanyana mara ene i madzolonga phela sweswo i madzolonga ende loko ma vuya ka mina ma endliwa hi mina botped se hi yin'wanyani ya ku a ni fanele se va ni kha ni va ni ri tirongweni mavisisi hikuva ni vulini ku a na ha swi koti so mhaka leyi botped ya tika ende ku huma ka yona botped yo lava xikwembu yona kahle kahle hi ku ya hi ku
hi ntiyiso hi mbombomelini mugangweni. kambe hi sungule njhani i cini xi nga swo va ngatini ku swi le kwihi? I mhaka ya khale Bothete ma vona mhaka leyi sungule kwini, yi sungule kwalaho ka ku vatswari va hina va tshama a Joni va nga vuyi, then loko a vuya kaya a tikuma a ri na n'wana va ku wa yena ku ri ku a ri Joni a nga vuyi. Va yi titini muganga lebyi sungule kwalaho ka vakokwani i khale va byi promoti vona hi voxe hi ku lava ku va aka ndyangu wa kwala kaya ma swi vona. Se hina van'wanyana hina vatsongo ha tikuma hi va hi ri na vana eka tin'wana tindhawu leswi vulaka ku hi karhi hi ndlandlamuxa xivongo xa wun'wana n'wanuna loyi a nga swi koteki ku ti ndlandlamuxela xona. Loko luwa wun'wana a gina a va swi kumini sorry Bothete a gina a va swi kumini Bothete hi wona madzolonga ma nga ta gina ma va kona ku va na ku dlayana ku sweswiwana na yena n'wana a nga ri ku wa mina endyangwini ni khari ni tiva ku wa mina malembe laman'wana hinkwawo mo tala ni tlhela ni n'wi yisa xikolweni. Kasi papa wa yena ka rin'wana wa ra masiku a ta humelela loko n'wana loyi a sentsa ni n'wi hetile ka sweswi hinkwaswo. Ma swi vona ku se swi ta gina swi vuya kwalaho swa ku ni fika mina ni twa ku ni luzekeliwe ngopfu hi vutomi bya mina na nkarhi wa mina va ku a ni gesta ka n'wana loyi a ni byela ku xi ondli xi ta ku ondlaku kasi a gina a ondla papa wa yena Bothete. ni mi twini kesiri swinene tlhelo ri ri komu iko temzani kombela languta kwala ka desk rero nga ri ku na xin'wana xi nghenaka kwalano xi tlangaku xi vulavulaka moyeni kumbe mi languta kwala ka desk rero ku nga ri ku na xin'wana xi pfaku xi vulavula ku na vanhu va nge le ku vulavuleni ka layini yin'wana loko ku ri ka swi le deskini swi vula ku lava va la ka main control va ta fanele va ya languta ku na kun'wana ku fanele ku phechululiwa ku pfa ku nghenelela swin'wana kambe hambiswiritano i tlhelo rin'wana leri mi yingiserata na rona we u ri yini a hi sunguleni hundza hi le mavhengeleni hi twa ku hi nga kuma un'wana muyingiseri ke loko ku ri ku ha mavhengele hi ta va hi twa hi loko ku ri na xinavetiso xo komba ku hayi ku ha mavhengele andzaka leswi. tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula. ntiyiso miyingiseri wa munghana lonene FM Kansas swinene i 30 timinete ntsena ku bile awara ya 12 nakona ku ya Afrika wa vulavula nteri ku haxela wona twi kusuka haleno a Mbombela a hi amukeleni n'wana muyingiseri loyi nhlekani hayi Khala papa mina a minjhani Khala hi pfukile ngovo hayi ko Khalango leswi swa madzolonga a swi yo sungula khale ko va swi sunguli ka minkarhinyana leyi nga ka yona. Swi sungule ku sukela kwala ka vo 1994 a swi sungulangi ka yona minkarhi liya ya vo 70s ku ya leyi swi sungule na xidemokirasi swi sungule na xidemokirasi leswi swa madzolonga emindyangwini. Lexi xi nga endlaku timhaka ta ku swi sungula na xidemokirasi ekhala democracy xi nyike timakamhani ti-powers ivi kasi nkarhi lowuya democracy a xi nge se va kona a hi swi tiva ku n'wanuna yi nhloko n'wanuna hi tswaliwa mindyangwini ku ri na vavasati vambirhimbirhi ene hi nga swi tivi ku matsongo va tisi ku yini leni ka muti mara a hi se tshama hi twa ku a mutini wo karhi papa wa le kwihi va zi va yi va duvulana na xigangu kwihi va hetelela va vateki va vuya kaya va va matsongo mara ka masiku lawa hi nga ka wona a hi ali vavanuna n'wanuna na n'wansati va nge fani Khalanga. N'wanuna na n'wansati va nge mi vula ku va nge fani hi yini va nge fani hi yini n'wanuna na n'wansati va nge fani hi ku yiva. N'wanuna u yiva ku tlula n'wansati a hi n'wansati a yiva ku tlula n'wanuna hayi wanuna a yiva ku tlula wasati mara wasati a nga fanelangi ku landzelela n'wanuna loko a yiva hi mhaka yini a swi fanelangi n'wanuna kusuka kwale bibeleni ekhalanga ye nhloko se nhloko yi pfumeleriwa ku yiva na loko xikwembu xi maka munhu ekhalanga xi sunguli hi wanuna a xi sungulangi hi n'wansati ivi xi teka wanuna xi n'wi endla ku u ta va yena nhloko kusukela kwale ka voma 18 or voma 17 or voma 16
vanhu a va ri vona vavanuna ku ri vo varhangeri va ndyangu mara sweswiwani na vavasati varhangeri va ndyangu mina lexi xi hi mhaka ya ku lexi xi endliwaka hi n'wanuna na wasati u lava ku ta xi endla se loko mara mina lexi mina ni xi twisisaka i ku n'we mi le ku tshaheni bibele mi ku ne le bibeleni xana ku kona bibeleni ke laha ku tshahaka ku n'wanuna i fanele a yiva hayi yi ri wanuna u fane u fane a kurisa misava hikuva a teka vavasati yi kona i mateu mani yaleyo hayi wasati a ku a va na vavanuna a swi kona sweswo i mateu mani leyi vulavula ku yona i vhese yihi yaleyo hi lava ku yi hlaya hi ku mina lexi ni nga xi tsakeli i ku se mi ya tumbela hi bibele mi ku bibele yi ri ka swilo leswi loko swin'wana mi ya swi tshama kuma ka bibele ya yi vuli swona ma swi vona mina ta tsakela ku loko a mo kumbexani loko a mo hi ntumbuluko wa hina kumbe hi ndhavuko wa hina a hi tshikelela vavasati lerera ku a hi twa ku vavasati hi vo va nga fanelangi ku va na ku hlawula vavanuna sweswo swo taniya ya mi veki kahle khalanga hi ku loko se swo ya ka ku tshahasa tibibele swi nga yisa ku swi ta hlupha swi ta hlupha se mina ni ngo loko lexi xi hi endlaka ku hi kumeka madzolonga manyanya u kuma ku loko un'wanyana a twa ku un'wanyana u yiva hala handle a va na vukwele bya ku ni fanele ni ya dlaya or ni fanele ni ya swi herisa hi ndlela yo karhi na vatswari a va ha ri ku ngheneleleni ekhalanga ka timhaka ta ku rhandzana ka vanhu vambirhi ende vanhu vambirhi va huma mitini ma twisisa vanhu lava va ri two va huma ka muti wo karhi n'wansati huma ka muti wo karhi n'wanuna u huma ka muti wo karhi so why vavasati why va ndyangu wo walowo vanhu lava vambirhi va humaka ka wona va tsandzeka ku swi solve va ku ngeza ku endleka swo fana leswi hi ku hinkwenu hi huma mutini mina ni huma mutini na n'wansati huma mutini mara leyi humaka kona siku hi nga hlangana hi ro mina na yena a va hlanganile va ku hi lava vana va hlangana va famba va ya maka muti mara why namuntlha loko ku ri ku madzolonga ma nghena mutini vona vatswari va hina va nga ngheneleli swo swi hetelela swi hi veka kwalaho phela swi hi fikisa kwalaho ka ku hi hetelela hi endli madzolonga hi ku loko hina vavanuna ngopfungopfu hi fela timbilwini a hi vulavuli maswena a hi vulavuli hi vhela hi miyela ku ri munhu ti byela ku ri okay ni lovolile n'wansati fine ni lovolile u le ku ni endleleni ka swilo swa so va ka vona a va vulavuli nchumu hi swona a va vuli nchumu hi swona ni miyela ni rilela ndzeni ivi ni ya twa ku veri u na munhu endhawini yo karhi ivi ni ku va ka vona why va nga ni byelangi ku va ni kumeli munhu va miyela nkarhi wo leha so ni vhela ni ti byela ku ri no okay leswiwani ni ta swi herisa hi ndlela leyi hi mhaka ya yini hi enga no va ni ri na enga hi ku ni swi endla hi mavumbi it's emotional swilo leswiya vatswari va hina a va ngheneleli vatswari hi tswaliwile kwerhu mina na n'wansati yo tswaliwa lomu ka vona na le ka hina mimiti leyi humaka ka yona mina na yena vatswari a va vulavuli va hlangana swilo leswi nga ka swi nga endleki nemetwi hi swona khalanga inkombo ta mina i n'hweti leyi ngeri hi langutaka timhaka ta rirhandzu eka mbilu gedle se hi lava ku ta twa ku hi fika njhani ka xiyimo xolexo xa ku loko ku vi mina na wena hi le ku rhandzaneni hi fanele hi ya nghenisa wa vunharhu hi rhandza wa vunharhu kumbe hi rhandza wa vumune kumbe hi rhandza wa vunharhu ivi swi hetelela swi ndla madzolonga loko swi ya kumeka va dlawa vanhu swoswoleswo se xivutiso i ku loko hi ri kwalano hi huma njhani tanihi rixaka 0860 002 nangona ku ya Afrika wa vulavula mina ni Khalanga Pet Mathebula vona twix kusuka la ambombela a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka ekhani boti minjhani hi pfokele minjhani hi pfokile madam n'wina mi ta vhemba wa xinuna yimani n'wina mi ta vhemba wa xinuna wo hetisela a na hala nuna sweswi na ku twa na va xisati se n'wina ni yingiseleni mi ta vulavula mi nga ni jahi a ni mina na ha veka nawu sweswi a wu khumbi n'wina n'wina mo yimisa sweswo miyele kusukela sweswi he vanhu ni ta mi susa phela moyeni wa mehe bavo ni ri miyelani n'wina ni vulavula na n'wina sweswi n'wina miyerisani sweswo miyelani
miyelani se ni rin'we va xisati sweswi lava n'wini va xinuna ni genini ni mi twile ne se ni la ku twa va xisati kambe loyiwa i ta va wa xinuna wo hetsela ni nga ta vulavula na yena n'wina van'wani mi ta se ku ri va xisati ane hi ringanisa matlhelo lamambirhi kumbe n'wa mipatseli va xisati bava a hi mahlweni i nhlekani Inhlekani bhuti minjani? hi pfukile bhuti wa mina mi pfukile n'we Vona madam, ni ri la ithimo xin'we mina. Ana fambela ana ya bhuti good enough mashego. eva loko mi nghinda ka muhumelerisiwa ka munhu loyi a nga mi teka mi lo fika mi hindza ntsena Ana swi tisanga nga. se va humeseni a va le ka swona leswi hi nga ka swona vo hi onhela nongonoko valava a va le ka swona va humeseni hi hindza ya mahlweni 0860002543 good enough maxiko veri va ku lava kwana nga ko loko ri ku wa swi lava ku hi va nyika nomboro ya wena hi ta va nyika kambe sweswi vana hi le ka swona sweswo a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi twa ku nteni la ku twa va xisati sweswi ne va xinuna yi mani ni mi twile mani va xinuna mani eyi van'wani mi tshaya tibibele van'wani mi ri hemi tinhloko van'wani mi ri yini a hi tweni vavasati ku n'wina mi ri yini mi nava hi leri nge yini mi nkaka na kumbe na n'wina mi mincila ya eka mbilu kehle rirhandzu wa hlanya n'wana loyi veri ku na mingiseri loyi nhlekani okay a hi sunguleni kumbexani ni nga si teka mingiseri walowo ni sungula ni hundza hi le mavhengeleni eyi ma xavisa la ka Afrika va vulavula enhlekani a hi tekeni mavhengele hi ta vuya hi teka va xisati endzhaku ka swona mintsovo leyikulu ya gongondza enyangweni wa wena eka Build It ina u titwe kahle kuma 1.8 by 2.1 meter aluminium sliding door hi 2199.99 ntsena i nhlawulo wa kahle wa masiku lawa yo rhandzeka ya ximumu kambe hatlisa swipexali leswi hela hi ti 8 March eka Build It ntsena laha u nga pfulaka minyango ya minkateko yo tala ya leswi nga endlekaka. hambi ku ri mhaka ya CCMA xiphiqo xa makhaniki ku tsarisiwa ka vito swi nga fanelangi clientele legal plan ya fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu byo fikeka 670,000 rand hi lembe hi khavara timhaka ta wena n'winyi vugevenga na swa ntirho magqweta ya hina hi ta ku seketela 24 tiawara hi siku SMS munghana eka 43971 Clientele General i FSPL nawini na muphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula 0860002543 ntirhiseni bula na va xisati hi twa ku miri yini n'we kumbe n'wa mipatseli na a hi mutweni ni nhlekani mi amukeleli ka munghana lone Njani botsati? Sesi wa mina hi pfukile hi ngo vona. Hi pfukile. A khensa. Mina hi mavonelo ya mina ni vona ingaku swi sukela laha ka ku va munhu a karhi a vaviseka. A nga kumi ku pfuneka laha ka ku vaviseka ka yehe a vavisiwa hi lowun'wanyana a nga ku n'wi vaviseni. Ivi loko a karhi a vaviseka hi ndlela yaleyo swi fikelela laha ka ku ni lava ku horisa mbilu a ni ri loko i vavisekile swi nga lunghiseki i hetelela i lava ka ku horisa mbilu ka ku nga ri kahle a hi sunguleni la i vavisa hi yini loko i lava ku pfuneka hi kwila i va ku khila ku pfuneka ko i nga ku kumi hi leswiya swa ku i va i ri na munhu loyi i rhandzaka a ni sweswiwa ni vulavula hi mina ni nga wa xisati mina ni nga wa xisati loyi a nga wa xinuna a endlaku swilo leswi mina swi ni karhataku loko ku vulavuriwa leswiya swa ku mo vulavula a ku hawa swi herini nkata mina swi ta hela ku ri ku a swi le ku heleni i khodelela i hetelela i tibyela ku hayi ma wayi ni nga lavi ntsako kun'wani na ivi loko i fanele i n'wi byela ku a wa ha n'wi lavi nyimpi yi sukela kwalani ivi loko a nga pfumeli ku a wa ha swi koti ku ya mahlweni ya endla swa ku huma ndleleni kumbe ku rhandzana kun'wanyani a karhi a nga swi lavi ivi loko a swi kuma a ku i khale i karhi i swi endla ku ri ku a ku nga ri khale loko a ku nga ri khale a swi fanananga miholo wa vanhu a to yano a hi khale se okay swi tshiki
hawa kwalaya ka ku a nga pfumeli loko i n'wi byela ku a ni nge he swi koti a nga pfumeli ku ri ku i le ku ku vaviseni i le ku vavisekeni loko i n'wi byele ku i la ku huma a nga pfumeli no na swi sukela kwalano i le ku vavisekeni wa ku vavisa mbilwini loko i fanele i kuma kurhula kumbe i la ku kuma ntsako kun'wanyana i n'wi byela ku a swi heli a nga pfumeli i huma i ya endla ku rhandzana kun'wanyana hi laha se a fika ku madzolonga lama ya sukela kwalani ku ve i swilo leswi i nga rhanga i la ku swi lunghisa a nga swi tshiki yena loyi a nga sungula swona no swi twisisini na enkomo sesi wa mina i nongo timineta hi se bantsena awara ya 14 na ku ra ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makoma Ndlela a hi ku twi wena mingiselo me ku n'wangu wa wena u ri yini nteni bula na vaxisati seni va xinuna ni mitwilani a hi tweni ni vaxisati hi twa ku va ri yini eka mhaka leyi bulaka hi yona hi ndlela leyi a hi ringeteni ku ri na un'wana nhlekani lowu i nhlekani hayi butat minjhani hi pfukile minjhani ka tata hi pfukile a khensa hawa na xi vulavuri lexi ha ku hetaku ku vulavula sweswi vavanuna va ha ri na mentality luwa wa ku n'wanuna i nhloko hambi ku na nhloko swi va nyika mpfumelelo wa ku hi patsapatsa a ni swi tivi vo va na mentality kumbe ko va swona ku n'wanuna i nhloko okay n'wanuna i nhloko yes mara ku va nhloko swi va nyika mpfumelelo wa ku hi patsa na ku va nhloko i faneke i va na mimiri yo tala kumbe va swi kota swa tsandza ku va na mimiri yo tala swa va tsandza hi ku loko swi ze munhu a va na mimiri yo tala swi ni tikela mina ni nga le ndlwini swi komba ku swa ku tsandza ku va u tikhoma u swi endla xihundla ku fana na vavanuna vavanuna va khale a wu ta swi kuma loko se munhu se a ta ku tekiweni va ta ku tivisa ximfumo ku hawa phela se ku na manitsongo hala ene i ya ku lovoriweni wena se i faneke i nyika mpfumelelo hi ku a ni hi wona nawu wa ku loko se ku va na wa vumbirhi ku faneke lowu wa ku sungula a pfumela ku a tekiwa lava sweswi i swi tiva na ku ya kwini swi nga za swi ya kwini komba ku swi le ku va tsandzeni hala tlhelo munhu a ngo kota na ku mi maintaina wo mu tatisa sweswi a nga le ku mi maintaineni i tsandza hi wo nga le ndlwini mara wa ha lava vanharhu le hansi a hi sunguleli ka ku i swi vona swi nga se za swi ya kule hi mhaka ku ve le ku tsandzekeni mi vula yini i vona yini sweswi swa ku munhu i le ku mi patseni i le ku endleni ka swilo swa ka swi nga ri swona ene vula swona mi swikombiso swa ku va ku ri yini leswi ndlaku mi ze mi hatsa so yo kaloka veya va zama yini laha hi ku se na swi vona ku va le ku ndleni ka yini na vuyele ya le ndlwini hatla swi vona a ni loko munhu ma ha sungulani hi rhandzana la kaya yi ta vuya kahle na hi nkarhi swi famba kahle loko se va sungula ku patsetela wa swi vona munhu a nga ha vuyi kahle kaya na mali a ya ha vuyi kahle loko u vulavula na ku twiwa a wa ha twiwa va ha ku yingiseli i swi vona swa ku hawa na mantsongo se va kona leswaku ti-legend a ku ri va bava hi ku a va kota ku swi ba lava khale va swi kota ku swi ba kahle va swi tumbeta a wu ta ku loko se ku ri khale u kuma ku loko ya swi kuma se ku na na 3 ya vana le handle le a ka ha na lexi nga ta ndla xona sesi wa mina ni mi twini se lava ende loko se ku patsa mehe a ku ni ta ku duvula ni ta ku dlaya mara ye i le ku patseni a nga dlayi hi munhu ene loko mi swi languta ka ku tala a swi talangi u kuma va ku n'wansati i dlaye n'wanuna hi ku a ri na xigangu mara a ku ve mehe ni nga na xigangu i ta lava ku ni dlaya loko ni n'wi kuma ku i na xigangu yeni ku okay a hi hambani a nga pfumeli ma swi tiva ku swin'wana swi ndla ku va pfumeli kumbexana van'wani ve hello yi mi tsemela na ha tsamile leswi ni ta ku va nga pfumeli i yini a ni ku loko va nga ze va nga pfumeli i mhaka ku va ha mi lava a va ya xigangwini hi mhaka ku va ha mi lavi phela
yisa yini xigangwini loko a ha ni lava a hi nga swi tivi sweswo hina wo vula ku i va ka ha ri na rirhandzu ka hawa ku nge vi na rirhandzu wakhe wa ha ya xigangwini loko i ze i ya xigangwini a wa ha ni lavi mehe ni tshiki ni famba ni ya kuma la a nga ta ni lava i sala na xigangu lexiya a nga pfumeli neme 26 a ku byela ku i we nsati wa meni ku lovorini ku va yini lovorini swi pfumela swa ku famba ya laha xigangu na neme 26 kensire butata mi ri na n'wa bobe branch xakaya ku ri dan village 0860002543 nongonoko eAfrica wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi sala timinete tinharhu kumbexana hi nga twa swin'wana hi timinete tinharhu ti nga sala hi ndlela yeleyo kumbe mitwa yi nga ri swinerile ke ngopfungopfu hi tisa nhlokomhaka leyi a hi ringeta ku gimeta n'hweti leyiwani n'wina mi nge i ya marhandu van'wana va yi cinca va ku va endla yi nga ri ya vamanana hi yo mhaka na le ka Munghana Lonene FM hi vuriwa hi n'hweti ya vamanana leyi i n'hweti ya rirhandzu na hina tanihi va xinuna ha swi lava ku mi hi xavela mabilo loko mi nga kwati loko hina hi nga mi xavelangi ivi na n'wina loko mi ku xikolokolo a ku fanele ku xave hina na n'wa mi xavangi mara hi mi kwatelangi ma hi vo mhaka ya kona nongonoko wolowo se a hi tila muyingiseri wa mehe hi ta bula kumbexana hi gimeteni kwani a hi tela ku va hi ta bula hi mi yingiselela hi va tihlo ra n'wehe hi mi yingiselela ka nongonoko wa ku va hi twa premier va kha va vulavula va vulavurile premier na lava nga kota ku fika va ta angula va angurile va twile hosi Mukwena va kha va kombisa timhaka ta ku loko va pfuriwa yindlu ya tihosi kumbexana va ta hi byela swin'wana hi ku hayi la ka leswi ka leyiwani mbulavulo a va hi byelangi nchumu hina tanihi tihosi ma vo mhaka ko se hi ta va hi kha hi twa swoswoleswo eka ku famba ka masiku ku loko se xiyimo xi titani swi vula yini ni vulavula ngopfungopfu loko kha hi vulavula hi premier Mandla Ndlovu handle ka sweswo hina hi ta pfumela ku hi gimeta kwala nongonoko wa hina wa Africa wa vulavula namuntlha ku ri ravu ntlhanu ro hetisela ra n'hweti liya ya nyenyenyana ndlela hinkwayo tikongoma Amarula Festival handle ka sweswo nongonoko wa Africa wa vulavula ta kuma thwi kusuka haleno ta kuma thwi kusuka Giyani Amasingita Mall eMsombonoko hi ndlela yoyoleyo lawani a ni famba na Matimu Ngoveni ya vona ku hi kota ku pfini vona nele ka Munghana ka digital kasi muhumelerisi Ncindani Eric Mabasa na yena ni ri na yena kwala ambombela ku katsa na Fumani Makaring ya bohela tintambu ku vona leswaku hi famba kahle kusuka la ambombela hi ya Apolokwane kasi studio 2A a ku ri na Themzana Reloaded ya vona ku leswaku mina na wena hi kota ku va hi hlangana hi ndlela yoyeleyo mara ku hela ka vhiki lokunene mi tiphina hinkwako ku lama nga ku mi yingisela Munghana Lonene FM mi ri kona nongonoko dzumba na mina i nongonoko lowu landzelaka sweswi endzhaku ka mahungu ya misava ya awara ya 2 nongonoko lowu wu ta landzela hi nomo wa tatana Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani handle ka sweswo ma na siku lerinene ku hi ya kwile kuma foni leyi nga ri ku tirheni mi nga vileli tata Etsari nkowankowa Giyani na lekapani uyikhuba kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela